na nyansa wonim de omanfo enhu nanso aboa opete se wode ne kwasia epenyin kire kokosa chisi wonu obi anya aka na wono woyifunu atufunu de kankan nyina yifiri mantamu nanso amanfo hunu so mfaso kokosa chisi opete se wode ne kwasia epenyin kire dia santiman agiatum dia Ghana man agiatum ene Sompa Asem Mpe Nipa no prekasa jamatu yefiti kotia ne ho bon afiemu ka kire obi na obi so enka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba na omo ba so omo aba no vim ye keka koye nim no no so aba pawon sima edunum ewo Sompa 93.1 ye live ewo Sompa TV bronya bosom ya toso enson no kita won sabo some no leda etoso aduenu ensia enene 26 July 2023 basa ya dom ena boss adawei na me kantre obi bia se enne no won padwumadie we entie bi efri se de brewo no ano de papa wo fosa wo se adaka wo kan kokotema mini wo se abetie sijaso hey sikofans o se sikofans ideas there some person penipano ya de ebone no ano de papa aso fraka de chiamu akwata na bisi akafanta from bema no hey agrone form ene assembly ene asembeba ewo Sompa Asem Mpe Nipa so na ene dwumadie we no eye soronko kra ano be ye dene ano be se eno ti no na wo ka che ye maame no mo firi dwom eba ne se trotro driver fo no ene taxi fo no omumientum emfama wo mo akosi se omu bedru fie efiri se aha ena yesua ade ede afiri ewiase abrabom asisama po menteme ho ase eno ena wo de bedan Asem Mpe Nipa ye pan poma sibre na ye de amaw dwumadie boy obate omono asamwa enka odifo pokobna David obate ne kan ewo dwumadie we eso ohneyire maame yaboa akua eso amabronya woya abrewatia obate ne kan na enanwumire no kwasi Sompa so ewo around kwasi Sompa no on the produce ne maame kwasi Sompa agora we Chief Executive Producer Majuma Dewe Bema Usu Kantan na aboafo no ekoba jesi sempre mu Bema sa ena oyukoba kwaku yaboa bansu ni desia no waka producers no na ya mansa Abraham Patafrija ono eka producers no ono a ene chichi fidie no fruma ede ma Asem Mpe Nipa dwumadie no oko MCA na yaw ewo ho ono ene ye panipa wo MCA ho ene dwumadie we wo bochi dom sa ena kwansa ni desie no systematic ono so eka ho ene dwumadie we eso eno ti ene keteke no ene chuku chaka ene keteke na yema ene jesi number wo bia singard no wo bia seatbelt no so wo bia fast ne de ye ko ede akoyanim kofro bofo pa ba masuketu am yipebre na say Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me ena meti adwam nam de Asem Mpe Nipa ko bose asase so ene train atu no ye nyina babia ye koyanim ko a omna samwa impom te say ya jo me ho ye bibia boko de bibia hye ajane de adom na dom ye na meti ase na eba se ya na enoma bia ne sese oso tiem ewo kwaye mu a nesu biada na no me hwe animal kingdom Oforisuo jatane asebo no omoni edin o timi kriam oso to fom ono obeka o minim obebo minim kwetwa manza bo minim a amwane ho odin na wato fom na obo minim a na woda ho wa ho odin ano obo so timi so sebe o be man ho omo wo weak point omo yewuro ma sojafo first pa omo mu nipa kwa sanity obo weak points enko because na me minim say oso de yesi oso achi enka boa bia ni wona we de nya hodin asem ya tane se bo no me ha amwane ho nto wo mo na sa branti abo ni din
what's the systematic ase pa chesing na system no was sending you na systematic abefo kwan so sa na the deeper papa ne ma me de man yes kwaku we wabusa bi Joe sanya wo kwaku Joe na se kwaku Asem a wo busa yi afa na ye kwajo afa otoye kwajo na mafua be kwaku sa Asem we bisi wa Abraham wo se hibe sem na sa mi senior no me call from one lowases yeah friend obush na dako na director father Sedua na ye call assembly na obusa se na sa branti obush ne deep ade say kwaku unim se omo ne wo lowases no kura bebre hu ni obush aso ne die de pa Oforisuo madwene won systematic ya boni ahotedi no akata wono no systematic no sisu wo bida ete baby ye fa bibilo udu asantema pon bibilo wo guy ne won tedi no bibilo ohene so wo bi Asem di nkoma ya na otie na from Alabama queen ayo Alabama de se na yenku Alabama na yenku na yenku Alabama wono yini ba ku state but be yenku bi wo kroyim Alabama tizie be fa Alabama na yenku Alabama no aye ekoye oyibi we amafo ye bi amafo be kirem awo person di trace ya de o ya na atiakam Alabama na ekonya etika me se Alabama tizie da yo ento hene na wo de say Alabama queen se awon di no ba ku so da boy abi no me de na de ba ku bi show e frame magje no se wo se na me minimasa okay ti na minimasa pa asade o ya de se me ko e bia discourse those days no ye call star na club na ade na ye sa na ye twa won hia wo se ne wo sky house na no mo ibi ne friend breaks light wo sa na bubu ti se de ye no o man ne de wonim ya me kan e di we aboza e magje sa se ne no fans wo fro wo be sa wo be fie so na se e ko ma bedo sa nkwasa se made cha na wani so wo dwere ho an tiase ya tu di kama omuna samoa afide magje ni Alabama e ko fe and systematic na ye oyuko ba no so obi o obi abenya ne de wa oyuko obi eno ya de ayi chemicals hey na bi odi odi ehu chemicals ye di kun road obeku yen na kantakra ka ba obi friend na just how do say na emomusa ko ba ma me ne de anti aduana ba de ayi Watafrija eno kwa ne bi obi sa Watafrija no eno no nkyeremu no beyehu Watafrija no na no kwa say o man ne ye odiba obi kan ne de kyerɛ o guy na bi wo na o kyerɛ mebusa no trust na me de asi kwan ni ai sa oti aka so mna sa ma de o keka o sa na sa for guy there o be na unya yi an eti odi for kwam na so ye obi baboa no say no dangueshi obo na ye so no ankasa no wono bo no ba unse dangueshi ka bo ni fisu ba na usama so to o so no dangueshi no da for man sa na bo na ba ne we ase papa eti ya be se ahun tedi ne bi hu ebi for de ebi e de pa na wa Alabama ye ne nwa ba ya tra Alabama ende ya mpa ne ho ntoma ende fi na grab what ye fe na Alabama bi what eti ye okay ya ba nso de ne aba ya nkante wo se ya ba ne ye me ye hwe ye ba betwako eti Oforisuo ye be sere omo de nwa ma ye ma menom ya papa no ba ye na driver for no omo konso a adwobre o eti yenko anim ne nsem ho ye nche ho no ena futu semu a ye de ebrel no eye tie you cannot judge a book by its cover and I said don't judge a book by its cover no ne part 2 ene ye de ebrel no wodofo ye kan tell say enene da etoso miensa de ebrel nansane ne de ede prewo no say don't judge a book by its cover eno enene nansano na eno ye part 1 ye kan ede mama no
na ene eye mema ena ye duru so eno ti wodofo ni chirechire mu a ye de man say the outer of the vessel may look appealing say wo hwe se kukuo no se de ho na hosuo no asitie no a eduru baabi a efeyie na se udi na ne fa na chi a wanhwe ya ompani enko na wakohwedi egum nanso so no eduru baabi a omutai ka sembi anai ta ka sembi say don't mind the engine don't mind the body mind the engine eno ho asembi ene ye ka no eno ti yakokọ yanim na yennuama ena ye ka kire wo mo se empempi eduru baabi a ememma mu nsamu no ya wo mu enyai se wo mu anyai a wo mu ade pabi ebetumi abesa wo mu akọ eno ena ye di ekowie ye ne tu yennuama anomfo a sabre omo so omo fa e dia bo nkotodwemu a wode ebo wo mbra na empempi no yennuanom ememma so eduru baabi a yemusa se wo mo no are they going to judge the book by its cover and also aya asem wa yebusa yennuanom memma nom say yese vessel no anase kukuo no a empempra de gumu no a wuhu a efe no ene memma yi no wo mo hwe ho anase o mo hwem se memma no a hwe ho a ene etoji wo mo a se o mo ehwem so a etoji wo mo a wonderful mamika semba ko enche ona anwumre se sansem we metaka e wo dwumadie we so se awade ne kwa wade enu ti ene efre na ware na yakukuru sua wo a ya na empempi no ne sua enso edini ye pa enu ti minwa no mema munyim osom na anwumre asem asompa Asem Mpe Nipa ya de ebra mu betie na motie na sobam na panifo ta kaka sabi se yemfa hofe enkwa wade ne mum eyesubai nanso so no se wo hwe yennuanom emema wo mo brabo ene o masetra ene wo mo ani kosua no enwoma ehwa emema hwa ade a efe ne mum won hwe suban menka sa efiri se wono wo kukuo no a kukuo na husuo no kukuo no ne kala no se de yesi anwini kukuo no eno ena memma ehwe na mmom onkonko hwanwoma egu kukuo nim eno te na nwumre meka che me nwa no memma se de wo masi ahwe kukuo no ewo na bonten so no eduru baabi o munko hwe mfinfin ho kakra mfinfin no ani suban no eduru baabi a memma mfa suban kwa wade o eduru baabi a memma hwe sa side ho kra si sa kala no sa sobo no hwe ba ku bia matuo masa gen ne kala efe o hwe sister no ne kala efe hwe boye wo ba kokko na obosi hwe sister ne tuntum de na hana o trom hwe black is beauty chale sa gen no de ne tuntum na efe o ho na memma hwe na wo wie no ka ne kala no wie a afei enna said de wasi ahye no eno no omo si Coca-Cola shape eno omo shape no e wodi omo de toto saama no emema ehwe abonten no they look outer of the vessel omo hwe emu no eno ena duru baabi a akoda ne emama bi su eduru baabi akoda memma bi ohaw adane memma bi amane edawom so akoda ni konua bi edawom so aka wade no wonya obegyan nanso so wontumi enyai eno ti ene memma no hwe se de na wo ma wani edada wo na wonhwe buku no anase wonhwe de na wo eho no no de akwa wade no eduru baabi ene meka kire memma se eduru baabi a wo mo hwe de wom no kakra de wom no sei emema enhwe suban kakra na wonfa nware sei ye hwe wo haw mu enchichemu a emema wode suban ewade no ebeye kakra bi bema bia po ba wode ne ko party a so de duru na yonkofo mu a
so de ne kwa yi a yes wo ba we de wo hunu dwom wo ba we de ne ho ofe oba we de obosie o wa hwe oba na ntu na bema ne de oba na chi a na ne tia da nanso so omu kofie no akwa akosu sa suban no ankasa no a ekura wo ba no eno de obi animu o eno ti no empempi no se mama ede ahofe kwa wade a akiri no gokọ ekosu wo fie eno ti me kan se na mama se wo ye wade ahofe no si nkyɛn kakra na wode suban ekọ awade a ebabua yie manu susum na so kasa empempi no ema omo ho enhyeda nya fe no ya no omo wo suban yie pa ema sebe praduasa wo mo ho anya fe no omo kala no enhyeda nyina so hu ba bi omo die no eduru ba bi wo mo ena mema bi ede omo ebobra anase wo mo ena duru ba bi ade omo kofi a yaji omo tum eno tie mema kwa ware saa ma no ana enti oba bi wo ho a se wo hwe na ho ofe no wan hwe ya onhyɛ dan kan kyɛn sɛ mepɛw nanso so no wo ye marriage material mema no ta kasa no enkania na me wa sante mampɔn abrantie bia na wo kwawade na yonkofo no hurunu a ma awade no amaso ni nyina ne sɛ omso oba na tikwa nemom oba no so hwe na ho ofe no so a ekwai bi so no na enhyeda enkoyie papa menkan saa enso so no oba no ewo nimdie adwene a yedi etonyoma enya sika yie pa ene hin oba no waduro ene oba no ayodefo ewo sika ene ka bemma no a na yonkofo no esere no ko betumi akwaware saa oba no ensumi hu yanka abem empepi ema bia wo mo ho enhyeda nya fe no eduru ba bia omo sikasem ekonkai yanka ne se emema bi wo ho omo yo opportunist omo hwe saa nyoma no omo hwe ahofe nanso yase yemfa ahofe nkwa awade ne mom krobia sante kotoko se eyesubai ene de kwa awade eno tie busa mema no se saa ma no eduru ba bia enkomo babua wo mo abra bom na omanfo dada wo mo ankasa dada wo mo ho se wo mo nkura hofe wo mo ntimi wo mo fo wo mo nkonipam wo mo ntimi fo wo mo nkwaye party wo mo ntimi fo wo mo nkono yemusa se enei sama no de na kupotwedi apaye wo mo ni da ho wo mo ya adefo asemo ya meka ne kan ya meden na so osem di twam mi sukuru kromu no oba bia me ni ko sukuru sukuru mo bi anka nchen so peneda na wohwe ni mkoyie na so yemusa se sata ma omo no omo ya defo no ma no wo mo no omo hu ofe no omo firi nkran kumase takwa de kofodua no omo ba sa sukuru no yemusa se ene sama no wo mo ne de bema bia anko se ne pe no esan se de na no huzitie no obi ase ne ho nyefe onko ne ho ene edi adwuma ene oye ene oye lecturer e wo sukuru pon bi eno ti wodofo me kan che me nua mema se empempi so omo etusu omo partner ma omo nhwe ahofe pi ne mom omo nhwe subai no panifo se so de ahofe kwa awade a eduru ba bi wan hwe usuban adwo beba yemusa se adenti no mo kansa efri se wo ba na ho fa bema no de kwaware no ede ne koye no wo koye no ne nsinimonim no kra no aduane onim noa se ye sori apra kra wontumi sori no apra yempepa fie ho ntumi empepa na ye no aduane kra ma ya se adi ne aboya asem koma wono de wa hyehye ne mowre aka ne na atoso eno ntino yenuano mema enhye saade wenson na krobia santiko tokos kasa asembi se emema empede hodwo dienti eno kasa adentia efrise emanu omu ofo pi no eduru baabi asuboye omu ninti no eduru baabi omu honyo
Yenina ye tie so. Omo honyo no eno ena duru baabi ase kantwe ba mu no. Duru baabi na matuotuo eba mu no. Every say wan hwe na wan fa wo size bema wo ba na ho fa no ebro wo so. Enti wo hu say wo pie one mema bi enam no. Wo hu say nibre abam eno ena mema etumi twituo no. Eno ti afutu a metumi nwa mema no say eturu baabi omo ma wo mani enada wo mo na emmum wo mu hwe suban efiri say suban ene de kwa awade na say odi ahofa chi a wan hwe ye ebeduru baabi no awade no be wie baabi basa enwie baabi papa efiri say obekwa akodi di ne nsenom atem eye wo maame o papa unwa maamo no obeka say tia wo mo efiri say woni fie adeyo efiri say na adwen na ache say obosi pisita ne hofe enti no ahofe entumi empra ahofe entumi enu aduane enti enemmema no a omode omani asi ahofe so no mesre wo mu na nwumire say wo mu ntwa wo mani enhwe subai kakra efiri say so no oba ne subai eye na odwini fie na otumi ehwe ne ma etete ne ma na otumi emma wo mu kosuku na otumi nu aduane sini kunum taade a eduru baabi na awade no akono efeye pa enti na nwumire futu sema me de ma menwa mema no say hwe no wo mani anada wo mu eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omuna samoa Oforisuo beda se na ya da yahwefo ne yatifo ase omo ye homre ya no omo ana edi dwuma no makasa ha eti kwanya bi ne anya ene etia na omo ti no ne omo hweye no bibiri adwen mu do kese pa nti ye beda omo nyina ase Oforisuo man chem ya bi na me man ya kokese pa o won kan tete ya Fox FM Fantini Town pomade o samre ni maame adane benkum so memende di enimi na wotwe ya bibi kruma de meka se presenters enwa ba no me ya menwa pani otwuneko SIC opposite SIC ono okay ya bibi ya mone yako pa yenyina adru ha baba beja no nyade ana maame fa kwanya so enchi Uncle Ben and you drew the ancient and Asem hine. Okay. No, there's you drew a you drew for any kayano. For another, for mo. Why are the pa? Chapter half on Suenja or more. Oh, yes, chapter half. Papa, hey. Na uko wacho me ko hwa me ko na no so mu wacho yi na memre da ebedu memre da de ebedu ai se katecho na ni base pa chapter half ne ko ho ku ana ni peso ho chapter ne memenda no so ko ja me ho chapter half ho half for yi won so ye kotoko ko na no moko ona bo capito zu encha edu ba bia so ko fa no fini ho ba o mo fa ncha me ko na achaka wo Oforisuo yanchia Esdore Fashion Decoration Center. Oh, the everybody and real program here. Esdore. Ya do for those ho. Jamila oh yeah. Indomie. Okay. Me kekako. Jamila ne bucket one ye friend Siama. Na Siama. Ansa akoda no family agro. Jamila. Aya hwe ye begina Fantini Tama tenable. The free one ye mlaso. Ya kan je chiwo munya. Okay. Ya pass. Oforisuo on say and Asem na odi aba no. Anodi say ebusa say ebeja ho fatu mfati edu mebi a me wani de ana eden ya me ne kwani edu mebi a me wani di ya na eden na ni nyina no se wo de kɔ ene abefo ye ne ye time na wo hetefo na difference ne so we kura ye kan obi te ba bi kura ka je mo pa de Oforisuo me ka se oba bi jam ya tama na mo wiase no na me ye bibia na enye yi na chese atale na me sha na oba no menene to na opepa me hye edi kotwa na ni so sasrasa oba ka se won pewo a ya na eden chese okwa na okopem na de ye ne se eduru me bia ne na mavoi se wona oba bi ti wo pa na oba no do wonimu ne sesebe ekwa keto abi se mu jaya na wo ka no mfia wonim se ebi han eko han oba na edi kotwa sa oba na ni so
ene ni twitwa pictures ade efefe de bia meka sa asem se onipa dasani a wo ye bema se nyame ya adom na unya wo ba na okuta sa features ni nya bia ofosu wadi abe oba bi wo a na ho ofe owo suban oba bi wo a odi na ho ofachi enti omuade saa no mani nyina gina wo a enne wo oba a wo su tie ye ni ye de yensa bonkum anansa we ne airport mema no wo su a oba a wo tie no e de na so wo betima nya ochefa awom awode na ye kan oba bi sabe yakase okuta ugly face kakra na no na abroti akase bi se aboa kwakuo sabe mpredwasa wo so onfa mumupire no ye kan ye oba bi ho no fosuo se ye kase ye kasuban a suban nkrobata no doso won wi wonya ni nyina oba bi buade ne ho ofe oba bi wonya fe omuade eno so ho eno nti ana onumtufo kodofo su ka asem bi wo se mekwa akofa sebe de ye ma sebe abobrofo mso ne mefa de nani atepreko edume bi asa no ma no so ho ba dem pesa meka nyina ne se ade ye fre ne suban no wotwu mutan wonya ni nyina nkosi oba bi won fe obuni nse onom obuni kunu but o careless uja ni fi wan ria baba na ofi ahye o de ade siso a na akwhye dem oba bi won fe anso seven prejudice san ahudi ase ye die ho ni onim se wadi first okay ni kunu kwa adwuma ti de open na de wo ye san no mani nyina wo ye ba ma unya ni nyina easy unya ni nyina pepepe da na wo oba nso a sebe sa no ma no wonim se sa no ma wo ni nyina mitimi ye but babu a to si ye ni pa ide abeka ya brabon okay but then ye kan se eye se wo ho ofa sebe prejudice sua no ma bi eka ho ma bi nim so o mo ho ofe enu nti no ompe bibia aye aka na ho ofe no ho ofoso de bi on de ne de ane se me de me ho ofe ide uyo obema na obama kwam na obeye yoyo me ede me kaseti yawo me kwa akina nkwa menya bi yeni mo ba bi won masa eno na me hwa bi me mpese me bodi oba bi wa ware ba de wo oja wade nde wo kina wo benya bi chesade bi a mema pe bi wo bi but eno so edumre bi a yenka hu se uyo oba na ho ofe na etesa wo ko a wuja ya no anya bia eno so se bempredwa to ma de ye pese ye kan nyina ne se wo ye bema edrume bia mpa ye nwa ma obi ho no ma se bempredwa sa oba wa kofa no sebi o ahemfuchini bi de bia chi oba de metima kase fun bi anim edrume bi oba wa kofa no sebe eno ma nkoyie nanso mo na mo ko na brabo no ekoyie no sie nyanto boase trase ne nya atwen honhom a oba bi timi dwudwa ma otimi kase mi ampa amini oba mi kofa ne sabisi ya besre subana samne de medika aka se ye kase ye ukom se wo ba subani nyina wo betimi adan aye ni nyina oboa okay me bi atoshi wo ba bi emo yemfa futuo ema obi biara se wo ho ofe se wo ho nye fe suban ye nsu anwie enti mema no so no ye hwe awon fe de ye unya bi ye nanso ye kase ye de no nkwa so na ekwa bi so no sabi ye ka ta be pai enti ye hwe yie na no so ye kwa yankoto amrem me fi se ye sa eno so beboa me da se ofosu abrotia Ofoso bema medase na mamenchia yetiefo ne yahwefo nyina ne titu ne diaspora group no Majaki wo France na Mama Jean so ewo USA omo na ebusuafo nyina yechia wonom na ye do masesa bibia so mo kan ye homa ye di dwumade wo Facebook no YouTube ho na Ofoso bema enenso emema ne dawase se ada no de wo de emama no enenso so no emema no usu be makantan kranka de obeka cha osa ahofe de ye de obeka cha osa ahofe oba ne ho ofe bia wodi wachi enye bia no woboa ahofe ahofe sa ono obi ane ho ofe na maya wankasa krampo no timu ye wode wo CPC ta wo kwa ba bia wo nsuro oho otan se de kra no oba ne ho ofe di wachi a wotimu se ne ma ekon kama wotimi wura ba bia na wo de na kirekire na ne nyina emu no ye kasa ahofe eye kama ahofe yade a edimu ewo obemu no na maye nhwe no nko a ebi obeka se ebi nhwe ahofe nko a yenkohwe de misro a pretty face doesn't mean a pretty heart se oba ne nanimu ofe no enche se na komemu nso so efe
said ye da sense wa ye ya breso kan tete ne ye de muchi a ade chia no pa ne yakotu ntwoma na ya de abekwa ne kama ne ya so ye gya wase no wo do da sense so ehu ye tum na so emu ne de ya na emu ye fita ba oba bi wo ho abehu se watwi ne da sense no ho hyem na so emu no na ayetum Bible ne kan ye wo eye mebu senti aduasa ba ko nchemu aduasa no ose osowa eye nada na ho ofe eye ewuhude oba osuro awurade na bema wasa wone ne tena enye oba wo ye kukoni oba wo ni ketrema bede eda nanum oka baako na waka edu oba omuade oba ofa wonye hwe oba ofise bia ne dwumadi a wodie na dwuma a woye no ebia onya sika eche wonse no ofa wonye hwe ode waye domat ne ade no enye saa ba ne bi na ye ware no eti ene me so me de kakra me de ma ye nua mema no ne se ahofefe ni monyam na so no me so fa oba owo suban fa oba owo ntete fa oba na komemu efe enhwe outside pretty ne nkoa and I said a beautiful face na owo ne nkoa na mom hwehwe na komemu ne nkomodie mu ne kasa mu na gina sie bia obesie mu no ene na nam otutuo mu no wan kasa be ho se bia nipa semesi anase obenten ababa so no ya mene ne pese etu anamoyi efa ware kwan so de anase mpratwe kwan so ekowia ware no e bia owo sa qualities ne bi enyi obi odress hyem enyi obi na efo anase no store da kwan ho trumutanka fo na o maba ebi kura pokọ ye da yi ni bi won se ye fo aye tra wade ye friend say ne bet ni boni waste ya na efe pa na ne tozo so epu kama wa hu ne no fo nyina sisi wo kama e bia oye kokọ so no oye chocolate color o tuntum se yo ne hu ofe na nimu bai na nimu ofe osrecho kama na so ye bisa se anase bisa hu se ni mu ne so no sei e na sitie mede manu so fo so be ma na maka kire wo bi a wo tie ye enanwumre se wo ye be ma na se wo tie ne a abribia no eye abomoden se obehwehwe nipa na komemu na wahu eniema pa ewo ni mu hwehwe nipa no ne kasayem na hu enipa efiri mu eba hwehwe nipa na brabom na hu nsakra ye pa bia ebia wo ba obetimi dia ka wo de ne ho ama ma brabo no ayemu enkwafo wo ba ena ne toso ena wo anentuo oba we do o fobo oba we de ne seria be me because oba we de ne seria ma me seria ya me fem pese me no tena Sompa FM me wanentu ya me fe woto ya me fe ma me unufu ya me fe abrewati ya me si so na me nufu efe pa ente se nene efe so ente se me si so no ejinejina so kama na so no yenka hu se time o kwana bre kono sa niema ni nyina things are going to fade okay wonufu na wo ye no by the time obo okrampa onwo ye so no wo nyine na nufu no egu emema betwetwe amemai omu penufuo ofoso be ma ti wo penufuo omra samu penufuo be ma usu kantanka penufuo osofo penufuo bia penufuo memai omu samu ntwanufuo ofoso memai ntwanufuo eti sa wo akola no mo krampo na mo na wo ko anim na wo ne mema edi akatima kapia ngo ne ye no mo no fo no ye dan ye be mia e be do sana e be kakra na ate agu sa nufuo no be ma na wo se ne nufuo nti wo ko pene wei awo be ma oba ne form na wo ne se fefefe no e betimi asa di form yo be e be sei eti sa bra na ne to na wo de kwa ye no eti ni to ni wo a wo do na wo hefa ye mpe obi a ye do no e wo yakoma mo su ban pa enye obi a se wo to enye obi a ne sikenti obi a bia ne serienti obi a se na nim tadwa ne se ya ne fo because ne simu gira krampo nti no me wu ama no me sraw ukoye sa daachi bi no obedu dokono kwa obema won sense fo nti no don't be deceived by the beauty ne mom hwe na komemu ahofe en na komemu han ye na atimi aboa ama won so daachi wa bra bona koye di ama fo so be mama no okay kankan nana where na ye me de madana ye Peter Asafu Moonlight o se na de China na ofutu na ye me de don't judge a book by its cover edru baby a santini beka cho se ekwan bi so ye hwe nipa ni mu na ten yeah na ade e fe de ye na na sam mi medical ka cho se mi hia oba no ho fa me pe oba ade medical hwe ya ho fe Sompa FM subane de ye edru baby a me mfanya hwe ya na me hwa ho fe mi nya oba no ho fa wo mpe me masem a ne aka nyina metugu
say yes oba ni maduane ye ntime nwale no dabi aduane de say ma me di ehu no West Junction ni yamade no ekwa koto bi adi ni ade so ohu na oba no mu ade ni ade wan ko kan wa so tini ba bi me mpesu bi ade ni opeda na me wo wusu be ma de bi sure ba no fo mpem ma se ma me hwehwe me mfesu ba ne nko ba bi na ne etie ni on say edu ba bi a enipa ehwe oba bi on mo dressing oba bi wo ho no mo a se de wosi ye no hwa beka so opeme masem so no nya me masem dressing no ne se de wosi aye no hunu an ope oba bi on mo be hunu odi chain ato ne nan wo hwe ni kasa na odi chain ato ne nan so ahun won hwa hunu abeka so opeme masem enso na eye ne fekeke yo maybe wo ho no mo a ye no mu area on hunu a the way you see pet dressing like onye no ho basa what dress kama wo koba ne ade no hwa beka se mema na edi no so atwantwe enso na nya no kre obabu onu abehunu da bia na tade asini na ase da bia obehunu na tade no asini na ase later behunu onyem kra no onye kunu aha enti wasam na de ba say don't judge a book by its cover ne de eye no kre pa wudi agro be mistake na meka bia twerɛ menuano mema no aware ne ana ne kwan wa me da bia meka me se me hia wo ba ne se metu obi fo so nkɔware na aya na mepɛ oba se be odo no bro oba ne do no bro be ma no so because edu ba bia odo wo ho kata mfunso nyina so yes odo kata mfunso nyina so ɛna aware no eya ne kwan wa enti niema emema yenhwe ne mfa enware no ayese ma ne hia ye pa wana ahofe ye ba ko pe ahofe no aye kan ye ba ko se wo oba no ho ofe na se ompeme masemu a onye me masemu a because enipa mebebe awale ma edo mutifie ene sebe ema bi ehwidwamu abonten ontumi fa ne yirimpie ye kan no nye se suban ntina oba bi wo no mo a onye de ho ankasa wo taste me de me nkasa ne ho nye fe onye de wo pe na wo de bibi nti wo akwa ware no afi obehwe no na wagya na si efie na wo de omo a ususu se wo pe no e na ehwidwamu abonten sa no emwa intimesre wo ware a hwehwemre yi de wakoma ankasa epe aware anya by force aware anya rushing ena two aware a oba da bia meka ye betu ufuo se oba we de woye onum aduane ye onfa na asole kru ni agro obuade enti ware no me sa futuba no me nsoso be ma bia so anasa wo ye be man na ye tu ufu se ye tu oba bi fu se oba be ma de opa adwuma sika woni nsem be ma de oye ade onfa na nyame so ni agro aso kwesara no pono di kan waso dem wo ye me nka ne sa onpe ma asem enti wale no na yetu sa oba no fun be ma no be ya enka mempe because seven pedria se hu oba na se wodo wa mugira won mudi nkomo no na se hu no na onka ahwenche wa okra wo so onka ahwenche no okra tumu se yes oba we opel na me wa emo say no kre hu oba opel wa tumu se oba ansa na wo be consider ne bi enti mesre enipa ana se ma hu no a osiesie no hu ye ni ade ne de takin se oba we die se de osiesie no hu de seven pedua se bia na obo braboni bia na se bia bibisa no enya no kre be ma bitumi hu oba na oba no hu ofa ye kama wo ye na dwuma pa wo se oba we die se de ositie yi die mi susu se me kwa me kwose ne pa me nya no wo ye sa wo ye mistake e betumi aba se wo dofo pa no e betumi aba se wo dofo pa no nti mma ye nhwe nipa nim emu na ten saa men kan say nhwe nipa nim mu na ten nhwe oba no se de wasi afa no ho na nka nchem se oba wi onya me level na me de me sem ba wi no owusu be ma me tie oba bie no wi asa nya me level only say ma ware awie no matter who you are se me hu na me pe nko a me mfa hu no dibre na de wo me ba be ka cho se me pe e fa amfa obi akọ ne baby okay na me da say 0551 931 0551 931 0548 931 yanka che nwan mema se omuhwe suban omokwa awadia hello
Hello, Osei. Maje so Peter Asafumula. Peter you Asafumula. Me chiamu nyina. Omata wa me chiamu ba. Na ewi atiene dia to ma dia ba nge chede bia. Na ai ahope yemfa ahope ne kwa ware. Ka ahope ne de kwa ware a wo akoppa wo ba wo ko duro wo na wa etepe na wo ti ne wo kwa akoppa. Wini bia wo ya o ti ti mo da. Me meto ba ka meto ba no wa etepe. Na me ma bre etepe ba na man wa etepe. How about the two to go to the now, boy, said, more than a new job, not the it's only a man now. And that's our member, I don't go to the Okay. Hello. Mamilia. A phone back to my mom at my mama. Ya just so Papa. Sompa. I beg your phone, you know. Ya Joso. And you made it. Most of my walk-on. It's a fan of you. The maker say, if they have one who did not want to switch in our plan now, if they are no account. If the stripper said the abbreviation can obey so one of man. So by no one who but what will more you know? I feel I for better to buy baby. Is the can you now society and I also come one. Never did them if you pay that much. Okay. Mamilia yabadase ababa wano sika no odema no yabadase. Okay. Hello. Oh, good evening. Maje so panipa baby am free within. You free takwari from The lion too. My program will be one in town. One in town now. Asem ni say you see him for kwa warrior. Na first time obon oba na obe toast no bo. Ebia bibi no obon won no obe approach no. Na suban no ye bebe ejiro. Omo na on fe na e na o eche no obon ni suban. Nti eno na mo ka no. Mo na nyamu yeju abozo. Okay, emema ni be hawo mo. Hello. Hello, Osei Mamajo. Ya jeso panipa within baby am free. Me ba chao o how fast stay ni me do adura timati. Okay. Osei o cheme ka che me so me che o ka che ayi Evelyn Tifat. Ba chao se o ka na wadaruma. Ai. Ne guy ya last ne ba ho be ka asem no. Okay. Sompa. Ya me nyame shira mo pa o majuma mo ye. Na enyansi so pa so ewo ye so na se ba mo de abre ye de ka nyame shira mo e no kre. Emma de kwa valia I say o she was so na level. I mean o she. And I was Okay. Hello. Hello. Odin baby am free. Nyame adumo. Me de coffee for cafe free na. O ka free. Me cafe free na. Yeti o duma say. Ofo nyame animu ni amofe de yemfa nkwa ware. We are saying, one no, a business ni amofe, and so moons also need to buy. Just when no Sunday, a bad day, now yet to be the one. Okay, and also another topic. Hello. Yeah, best say yana mama volume no TV no echo from. Hello. Hello, good evening. Udin baby am free. Hello, good evening. Mesra say ya mama volume no TV no echo from pa. Why? Good evening. Hello. Udin baby am free. Me pacha Mr. Joyce Elibo. Me pacha. Yeti o boda no pe. Ya wa boda no pe. Me pacha o. Ma ya wa duma bi wa ya ho. Ya na ya ntemti wa ya ho. Enti sisi ano mi. Mo fa ya sa. Right. Mo fa ya sa ya duma bi ya huhu ni awo. Ye me mo. Eti mema mfamo sa. Ai mo fa ya sa ben dey. Mo fa ya sa. Na onu kru na wo ho.
Me pa chai. What down chepe? Me pa chai. Saint here. And who run here one fan is yes, sir. Me pa chai. Anyway, Onyasa Mokachi Nikro. Okay, hello. Baby, I'm free within. So the family of one because the free Santase. Panipa Yentio. The program I'm a friend of my muscle. Yametiase. I mean, some, and that's why we produce Ajimai. We feel the part and we see Casa. Oh, Usu. I mean, sure, no people about you. Okay, can't canono. Yeah, we feeling it. Yeah, I mean, sure. Okay. Hello. Would you baby are free? Oh, me dearly available. Me do honorable quite my quite in Pesha. So I your Boise West Municipal. Okay. I mean, Mama Bassini Mood, my Pamudi. Yametiase. I mean, so me honorable dance and I from MP. Chair, and the baby have it too better than the Dimina Quayatum. Chairman, no credit no acano. One more cancer. I am poor. You see, a woman say, I am found Quawadi. Gana focus on a ya carrier name Mood. And I said, you tafrache, banching swa, ya a jana betre. And the two ban was to buy swing issue buying. Or worry, and now obey now, and now obey. And a quiet bay so, and I may no walk, said you tafrache. A better way, those or ban war ya not one yet. A yen you be. I now say, a dear yen with your bay, who can such or ban no far. A better. If you want Bible walk as such now on fat. But you want the parent, baby, I can. And go for the same MP, baby, I may book honorable former as hello. Oh, for some money, a Juma Dase. Oh, yeah, one can say, my master, your new engineer, Master report. Okay, Master Joe Yanko Yanim. And then after my mother, just said, my cancer, winning now. Now, dear Tierney, a coward, pa. Who's a car and our penny pandy or dog, and young warfare. Which man you will be unwarfare, no one know. Which man you will be unwarfare, no dog. Now, no winning will be a breaking heart. Or bad than when you have to come into beyond panel. I miss them quite a dear and woman breaking heart. Oh, it is so. Now I get your song Kwanya, dear. Oh, you so bad. Now, would you two send Nihonya for papa? That's what did you? What is it, man? It's different with the mission part of my on here. When you have been so, you also say, you know, what happened or no? Okay. Hello. Would you baby are free? I'm a party of penny, because I figure more was it. Penny Payetio. I achieved a master planning program way. Now, Mr. Silvis, I say, you see, don't get the book with the cover, no? Or Bible walk or Alina. One is to go there, didn't you? Now, so when I want to be pet, I tell a boy to go one idea, actually. I saw to be bria, one year no more. Our son is I, where you are telling us you. If you can't better have to do so by way of a papa, now quite while I don't why. And after that, news of Bible soon, it's the second movie I can match the Mukakra. Okay. Hello. Yeah. Juma Dase. We got it on tape, my official taxi about. Now, Donkey, would you not run about no sope? We got about you sope. Cofa not just that you know, is you. State is your campaign. Would you know Ekurano? Would you know Kurano? A pajanity of him. A pajanity of him. Sikagano and so Ekurano. I Skagano Sukrano, a pajanity. Which is a Santamantia. No question, part of free giving can't come out Santaman. No piao. Yet you. You, Mirati. Also, I never going to Islamic change in your care to the actual business. About my power, okay. Just okay. I've got to learn. Now, okay, one walk again. I'm saying, when they one on Sasa, like Fletchy, or Balisio got to say, or the Bankuta, I see the crew any arsenal. I don't know who could get down in one couple of said,
see the free so. Only maybe. That's a big one. That's a necessary Raniska. Jenny, Mamma, I put some pan and what you are banner. Don't know about no more far. Just a minute, and then I about that set. Some open one to know. I don't go. It's Peter. Let's bring a crown. And then I want to end the pit. Okay. Hello. 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 Udi baby afrefre. Oyibo national ni mi de we pim wo adoate. Oyibo yenti o. Akamu ya ajane. E ka de. Enne mami mo wusu abaso. Na ofosu. Ye. Enne wa hu. So ko fo ba ni hu nye fe. Na wa be maintain no se wa ko fa no we klase. No ntimi dress. No wa be dress no yie. Na obrofo so no ye dai gu so no jawa. One say ya ube ewu eti luba ka se so the father and nti e the father and nti no wa siesie no na niam bi na ucheche no wo ade kura na udi ni pie ko program a efe obabi wo wa odi waki na oni ni ko program a udi ani no no di waki un peso bi akura de hu kan sa odi ni ko fie un peso bi ada asa odi ni be ko fie na oni na ko fie ina de ni wo ya se now ya rough now CSN here. I attend here. You won't just say about a guy go so. Can't just only Kumasi. Now the number of Kumasi no a guy go so. And yes, I mean Shram. Okay, yeah for last caller. Hello. Hello. Baby afraid Freudin. Ofonso baby. Yay. My friend is striker. Ofonso baby. Yeah, me what can I say? And then Mamma Nabano, Obadi, answer now about preaching. And what's it? Open a caution without ability. And some other just already, eh? Inability, the only mono. Okay. You see me, okay. And also the name and his one. Because that will be there. Hello? Metiopa. I was already only I'm about to go the moment you have a band because first day planning reaction of the action and it's a great Michael Beach. He said, oh, dear, what finish is that? Tension and more of it, when other people actually move it to mention one for if you are quite near to buy any room. And Sana, Yasha, and I said for an answer, BBO. Okay, and you do a friend no enyina ebesi. Ano ti aka che nnuanom se omonhwe omani ye. Wanhwe niwa bedadaw amadachi bi awade ebefono. Sompa Asem Mpe Nipa de asanteman agiatum, de Ghana man agiatum, de wiaseman nyina agiatum enne Sompa Asem Mpe Nipa no. Ano ti na meka tiefo nyina se wonna akwanya wonya bi emfa enhwe Sompa TV no wonko Facebook no so Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana YouTube no abogafo ade no Sompa TV subscribe na share na afoforo hwe bi wontie bi emfa free ho Twitter no Sompa TV Sompa FM and also ubetumi ahwe Sompa Asem Mpe Nipa no de wo ba no anya atrase de wo ba no watrase na mami a watrase a yebeka na asem anwumre no nyame ne no kura ni munni nane na kakra ena ode na kosem ebeda ye na awrehosem a efiri mu eba ye no eno ada na ewo se ye ka kire ye tiefo nanso so no na ne kan so aye ade bia edene se wode hye ekwa aban yaresabia ana yaresabia na se ekwa bi so wo firi mu a ekwan ya dokotafo no ebefa so a obeka ede atres abusua no eduru babi a ya na wo fa kwan pin so ehwe nipa na ho den ene ne mere yo ansa na watumi abonamane ayapa ya mami de na Asem bedan se ni kunu one ni wo fie na kasakasa kakra ban so wo fa ade aba abrante no de hane a ene se wo wie kan ohunu kunu no wo de bedan Asem Mpe Nipa
na yɛde to yɛ fidie so no empopoye ebaye se abrantie no watoa nananom ensie do enti no yenhwɛ na yenkodi akire efrise so Asem Mpe Nipa no yetisi fom a enu ti na meka cho se otententu ye nam soro nam fom enu ti wadie akuropon ne ye nam fom ye koduru ye no emu amade bo nya asem ketwa nyame ncha de si adi ni ana odi asem na chi no se abrantie no awuo no ene information so de fa so de breye no ada ye koda no yentumi anama de anche na enenam ye tetefon so se yakumobi na ne wohwe abrantie ne moma na wohwe ne one ne yiri ne gira ho a ene awrahu dware yen enada enen kraba ye se abrantie na to na nanum se yedo ye koye hwehwe mu die ne firi mu ba ye bama usu kantankanka ene maame no ene koye enya asem ketwa na siadi ni no se debi wedi enya abrantie no a enye onwa na wedi nipa foforo kura na busuafo no enim sa nipa no enti enye wonwa na eyasem na asefem maame memo akwa aba ayaja oba pampom te sen boko wode badan yen se ukunu wayira na ukunu no so de sen me ba cho de Kwadwo Gideon adodoro no afa no gidi na woye adwuma godu adwuma wo fancy afam ho ebesi na ewo hu no ba cho da ebi wunyante empopoye bia da ebi maame efiri ebra wo yira ye na ode bedan ye no oda ye sum te sai enye boko enda kura mi nda ebe kura da onada fiada no mitimenna wani nkan wuso kura na chese ontimi nso dae esisi uso se ukuru no otiase anase wawu me wajide se otiase jidie pa maame na koba se enro aye frɛ oba adwumam ha se ye no won komo no oba ye usunsuma nka bibi ankyerɛ wo se sen obi wo hɔ a asɛm bi ebesi a ya na wotifri ne honam mu anu a me bae mu a aja wusu ye se ye nyina ye tie Sompa no na me bu antomi na me yamshi me pa me kofi na adwo me friend sa no se nya hwehwe na me yamu nsihye me enya bonim enti enamo kwa akropon no enso na honam ye odai me koya mu yi photo no kire me no ehwa na kamia tware but me hwe din I study for the nanya one. I want to say me home bench. Systematic fa maame no ane ne kunu no ane mfonyine no to so na sabre no ye daso ehwehwe ogidi eno to bibia wo hu sa abrante we no ye besre se oma yaso ente yanko computer so adwadie emra no wotwe okay enti obapa systematic mfonyine no wo ha momfa ento so mayen na sabre ye pogidi enti yanko Facebook no Sompa TV Ghana YouTube no Sompa TV subscribe share na afoforo hwebi wotie bi emfa free ho Facebook no Sompa 93.1 na yenko hwemfonyini no enkomo awachire ayeba ne baba bidi ama nyoma akonkai na ni kunu no yesra mo monko Facebook no ona wo akwanya ehwe Sompa TV no de omohu abrante no enkrabai se abrante watwa na nanom ensiedo na emfonyina eba ye se yakum abrante no anokwasem na akoya awrehosem ne asefensem pa samfonyini no wo a yemfa no so ntoso yekoye no okay sabre no abrante no a sabre no yenhunu no wone ne yire sabre wote ha na ohwe TV no so a woda so no odo de ede abrante no ne de nsa aso ne yire nsisi no okay odo ede o odo de papa enti yafa mfonyini ba akono to so yekoye no na
CID no kyerɛ sɛ enye wonnoa eno tie kra no ene mframa eboye no anokwasem na mframa no emu da ho papa kyerɛ sɛ ye pasumdue na yape enkwa ahome amen na abrantie ye pɛ no sɛ okati asefo ho na ye bɛkɔ akɔhwɛ no na won kati asefo ho a na abre ho pa eno ti ko Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV Sompa TV ya subscribe and share na afoforo ehwe bi wotie bi emfa free ho eno ti ye mesre Sompa tiefo nyina se abrantie ogidi mo hwe no se do si da TV no so no nyankopon nya dum enkopem wo kyena na information e ba no so no na abrantie no tiase na yetumi ede na abetena afidie so akyera mansan se odaso etiase eno ti ye mesre se sede omo yema ye da no ye wo gidie kese se omo ebeboa yen ama yetumi ehu ba bia abrantie eda so ewo eno ti ye mesre na omo de picture na ama omo na e de atoso yakọ computer so adwadie emra sisia Eba Abe Heba Clinic. Ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye Abe Heba Clinic. Yade ahodo a Abe Heba Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Heba Clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Heba Clinic wo hwehwe Abe Heba Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesembra Abe Heba Sompa FM. Beba, Matsia Kaniso. Money Baba Mushroom. Odofo upe baby a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no metu udru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba complex bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofidie won aso ebe check odi pedua no nyina hu organ bia se de sie na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis, gonorrhea, chlamydia, awo problem, stroke, any esichire yare, any pressure the omote the tekura on. Bomadi aso be free telephone number si 0266 593330 and 0244 017556. And you just say, omo ye free health screening. Okwa ombe check the pedua nyina ma okwa omo use ke bia to mekane for the dank ahuntofi. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert.
Hallelujah, God's wonderful people. Liberty Conference is here again. Omanyene Yaw Osei presents Liberty Conference 2023 July edition. DAP, Let My Light Shine. Liberty Conference is a powerful move of God through his manservant Omanyene Yaw Osei, which is birthing them founding testimonies and changing lives to the glory of God. Liberty Conference is happening on Saturday the 29th of July at exactly 8 a.m. Venue, Maranatha Evangelistic Ministries, Edum Harper Road. Come and listen to the anointed vessel of God, Omanyene Yaw Osei, as he ministers on the subject, Let My Light Shine. Ministering in song, Dinah Entry Hamilton, Kwame Jedu, and Efe Grace. Come with great expectation, for the Lord is our help. Liberty Conference, a place of unlimited possibilities. Okay, Yamatiafo ni ahwefo akwa babiem eba dia santeman agiatum sompa Asem Mpe Nipa maame enti na mokọ police station wono dia be poten enisi ho brani mu kakra mo chobaye no e kire me but me hwe na nya wono a enya me kuna now so opie da dika no de yiraye no sha atade ben no sha atade brown shirt and from blue jeans from uhwe ni yepa yepa chai me hwe ni yepa enti abra ye ka se wowu na ye famfonyini na baba be kire no uyam shew yemshe mo hana seni e ka jeans blue no de ka we so jeans blue da benya ono a yenko Facebook no kebetumi a separate di oda ho no ene sa abra no ne yire no waso ni mu no akabeboa enti ko Facebook no Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana eno Facebook subscribe share afoforo hwebi wontie bi YouTube no abogafo ade no so Sompa TV Twitter no Sompa TV Sompa FM enti mame se wo hwe ne momma no a chese won se no kra abi nyonoa tie Sompa enti abra wo hu se nyonoa no ade na oni ohonamu akasa kire o ohane frama foforo bo me amnya tinka be se wotiase okay ye nyina adaye hu no nyamye no kranim ni yeyam hyeyen na se ya anya hwehwemu na ye ya ka se ye bebu atense wawu ana se bibia tesa kwa bi so no na ye so kra no ya anya hwehwemu eyie enti ete ye na abu akwa na ye ti asem no ye ne aposifo no ekodi nkomo ma menti ho no abra o ka asanyo no ano udi nkomo bi kwa akiri se bi kwa ma nkomo kire nkowe me pa che da be se menya gide se enya wono nti be hwana na inspector ne se ye engine di a ye betima kwa na me se da bi enya wono a Sompa FM Mame eduru baby a sabre no ye gusu a ye hwehwe wukunu no ye ni abre papa se krodom ye mra no abra na wonyira ye no mame ukunu okwa asode we baja busuane nyina ye wo na omusom Jehovah Witness e pa joy na hanu okọ aha de na wonko na wankasa so kwa asode we me ko roma wo kono woni na kopen e pa che da bi wo ba kuma se de wankwa asode da e pa che da bi ayasem se wo hwe se de wosi ayira che no a ubetumi agye di se sunsu bi na atumi ayesa ana se yade no na aba ne baabi inde me gidi se yade na de ne nam yade ya ye hwehwemu akwa akiri kakra emfa ho so ha but eduru baabi a wo se ye ka na ye nyina ye hotoyen
yase ukunu no ye masem kakra ti wonyi ni se e ma ni bi kura betuma ni bibi ende na ene kre but sie mom die aja okwanya me nenam ene de besi wo ho mintimi hu ti se eya no mu dia mintimi ngire sisi wonko ana ukunu aware wo dabi wadika aware bi ajan dabi me nam dikan but me meche no ono obi so awo oni obi awo me pa cho ai oni na wo sai Sompa FM ba ko pe me pa cho ba mo yantafo a o pe mo mienu me pa cho ai enti ma me wanka kwan a awade no fa so a emuteye ende da be me a me mbisa ne ho asam una ye pani ana de wo ntafo no ene ye pani na me pani ujidi ai okay okay ye kon ye kopa mizo emfanfa ye minim efri se dru ba bi na ye adwuma na obre a na se unya mizo no bi ebobo bisa eboa ema uminim enyina da ho moton na unu mizo no aye mango flavor ene miss fruity no na 5G meza eno so ena se wo bre ewo waposo na se ono 5G no a eno so ebeboa mo ahoden atumi agina so yie papa na epepi ya na metai ka cho se shape a ede snap baaye no eno a ene de bible ebaaye enti ekwa bi so no shape guni sei ya snap so aguni sei mizo ene 5G meza shape ba ko ene de o baaye omo so eyanwiafo ete session apo ne bible me kanu sa eno ti sabre ye kase ye pepani ne kakra yentumi enkyere efiso obi aye na adwuma ko adwuma obi aso ye no so eso ani enti ye ko pemizo no bi enom mango flavor no ebeboa ama ahoden atumi agina so woda so de anopa twitwi wo si wie ya no opa bobobi mango no emu eduru papa ansa na kombede wo no ebechepi na miss fruit no enkoda no mo abuo mo ahoden ene wo mo ekala no mahusuo no enso etumi eyefe na omanfo echiremu a nimguase a ekoso aponto ase abadinto ase ene ayu ase no 5G ene mizo no omunya duru hwa omumba bibia taidin efrise wode esevu ahohoa esevu ko akire sede esitie no wonnom kakra bia na wafuna boma enu ntino omanfo anum no fufu no omunya kwai enonom ne sa eye mizo ene se menka nkyero sa 5G meza no mazifo agye atum galamsefo nyina agye atum enu nti ye kope mizo ene 5G meza akira kwai na yemfa ento yepono na empokura ne yiyo no yentobi ebebo ye papa ne dutuom odwani kirem ewo Sompa 93.1 Sompa TV a ene mpanifo mesin kunwa na tombi etobi fakogu supermarket no pabo no ebeboa ama wonyamfa so pi 0246270221 0246270221 ye ko dankaba complex aso ye dankaba complex ni enfidi adanke wono enye mfidi ketwa danke se brana so ye na wonfa nwurawura mfidiem yade no amma sabre no wo manfo esre wono utumi ko onyuma so no danke se wode wura mfidie ne mo ano yade no ebeyi ne ho adi na wode nupa no bi akan wo manfo dodo no a na ebo danke abaso na wona wo bo nsam hia ede ma danke ba complex no eche wo twi hunwi pachi number 2 ena wowo na danke ba ye no efie dumiensani abasobodie pi ena wagye ni nyina ene se wona wo sisi eye wo ya wo yade na si etu romantism sasabro no ni nyina wo tu ase wona wo yam atintim no koko wo mo no ni nyina dank etu ase danke se na nwumere menka kire se yade bibre biada wo na ya modin brana so ye na obetu ase na wodi amawo waseme kan cho se bema wukonsia ni duru ba bia nkwamo ano ye mere utumi enye moba amanim guase ya kan amafo kra so wo krawa na eduru ba bia abroho se empokura ye bekeka sansensem no bi edi a kirew enye de ehiani bema mienka bi kirew efrise obema na duru ba bia mu aye mere ni nyina ne se enam sayade bi ama bema no se de esi esode no ahoden enhye danim o se sode a
say rochei entumi emasa dank se brana so ye nyojoya de stroke nyina mofa woni enchirem ewo dank eba complex na ye kogya yaresa dank pro care ono editu yade ni biase dank antima s dank stroke and a dank fight okay dank vino na dank eba tonic no yenum ama ye wedie aboma just a dank eba complex na ko no obesa sa yade wi na wode amount omanfo dodo no a ene busa wa kira kwan na adansidi omanfo edi de fa dank ho no enya asem keto akra 0266 593330 0266 593330 and 0244 017556 0244 017556 yanko pachi number 2 ho enye behu dank ba complex na yetu yade ase enoti obapa sabre nu a unhunu enna ne de toso miensa wo de ba ukura busuafo ene wankasa wa busuafo edie ene omo ka se de be ya nkonu a abeso a ukuro mu yi ebetumi ayi afiri wo so me ko busuafo de da bia me no mo anenam na mo bla me ne ti ha no no dachi enche de ni no but da bia de chen be ofra bisa de esi efa ya 90 enimu ukuru na na setrem te say oh me ne problem oh me se na oye ma sam de but me dru ba bi no me ja ni nyina ewo echiri okay yehwe na yene abrante ogidi ni nwa bema entwetwe enkomo ewo ahoma so sesia ogidi ya awrehosem asefesem panipa memo adwomo akwa baba Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so. Yes sir. Nempom te say Obajo ayo me wogidie se ne ye kwa akropon no na wo ka ho me bajo me ne mo ne koy pani mokoye no tie be poten ene kosi ho boyimu yo bajo de ko ene kosi ni se ena mo yenua na wayira na enya information bi se no mo hu body wo area so ba bi ntie treji ko police station ho na ko hwe e se yenua na se enye ono a ye ko ene so police wono de pictures bi ni de enso de ko ene nya ko ene na se ye ko hwe na enye yenua na nya ye ko ene ge kosi wo ho no no. Okay enti sabre na nkasa no mokoye amoko hunsanyo ono ano ohun ye ode kakra no de because anapana ni hu odi sa picture ni bi kire me mu de in fact ni mu de na nyame yikura na me honam nyina me basaji ye ko na ye ko hu we ni de e mana me kuma to me yam kakra e me mana e duo e de bai pani wadaroma wabusa fie baby amufiri ankasa chebi ohun wabusa fie se waba ho bisa ye fie baby chebi de baby se obian so hu wo ho no musa o ma fi pani unua nankasa no esanse wonne no firi maame ba ko papa ba ko no wono ano na brabomu no ubetumi aka na brabomu nsem kakra kire yen ye de toto nyoma ho ne hukwan ye befa so a ye bekọ akopere kire kwan ye minua ketwa no me kirima e9 no okay enti yi kona me adwuma ye mine adwuma godo adwuma ne ye enti minua ketwa no enti me fa ne ka me hu se minua ketwa me ni hokura na me tubi di adwuma ni gya no ye adwuma ni bi o ba bi bebri enti minua ne de oban me pa na 2019 mu a me ma me free mu na misika samu aye basa kakra ena mana minua no oti ne hu fi mi hu a ye kwa me ma me aye wie ena ode efi me nchen a ode ekose sa areas wona wona
menene nanti ya besia mi hu no me ma me wi be 4-5 years in there me say ne miti ya nya hwi ye say and a week no wa frɛ me say o mo say on tia po on ko pa ne mre kumase a e dey sa wi e dia ba enti na de minum kakra fa me nua no Every nkoda brem wonyare high fever bia yasan ya dia man kopen David no dia e bi si na kwan musa ada Mami Musa abusua bia no eduru ba bia ya na bosom wo abusua bia em dodro no a ye Musa mo abusua bosom wo enkonwa asem wo me mama side dia me mama mo ye Jehovah Witness for on the side no me mama side he dia ebi ni ho sa na me papa side ukra ye wi school kra ye nyini na incident bi si e fa me papa ho nti me papa mo busu on papa me papa no papa side says according to another me papa ko ji ye me yankasa ye nkola ni wo afi ba bi me bra pani ba ko me di na chimiensa otu kwan no ko du ba bi no na saade ni ko si wo ho nti ade ni ma direction saade de bra ne ba Ghana etriji di ko saa ba bi am papa no ko ye saade ye nti o ma ya na ye ko ho e ko ya de ba enu be si ne de honu de ye ko honu de ache kakra ndi de mi nim for me papa side no na me ma me de won no o mu ye Jehovah Witness bon design no ma ne de e bi ni ye isa me ma me side sa pani na wunua no a etrezi de ne ba Ghana no otu kwai ko fa he de be poten ene trezi no de ne ba Ghana no me ba no Lagos na no wo okay ena otu asukọ na nim ko tatam Germany eni asande ne bai tie de ne ba no Niger side ho ndi ho no msa bo ne de ne bai na sade ne di no e ba Ghana trade di ne ko sa ho ansa na ye be hu se na papa side no ye ena yan kola ne ko nyina e di ba be hu sade ena de se ne ye wo hu nyina so ye wo ho ame sa kakra nim fa saade no hu eno no Sompa FM obi bebu sase saade no na ya saade ben wadawroma asa me papa na so ko ji saade na me papa no na se on ju ko ji beni po beka se abosun ayi bi wo okonfo bi ho ansa na me papa na se de o bi kwa na obewu yen na che se bagina me ma me nim wo hwe kra enti obra no efri Germany baaye no mokọ hokoye mu ade ye nwoma kakra ya ye no ma ho bebre ibi ato na misita mi dinachi no kwa no tuka no gabon no ma sa enti se no mani bi ka ho na ekoyi ye no ba bi ansa na misita no kwa ba fi enti no ma de ya ye bebre wo sa me ma ba bi am papa no ko je sa de a chung side ha enti pani se ebre ya menne wo atwetwe nkomo ye kasa ye kɔ hɔ a ye behunu faako a mokɔ ye nwoma no ma menne de wanyi so wo enti ebinom afri abrochire ebai wo sister so mokɔ ye mu ade pani umentumi fancy so pepo se eduru ba bi a hunhumu asɛm no ne ka no ɛden kakra sɛnyɛ nkomodie ɛne nyankopɔ nimdia wɔde ama yɛn ene nsɛmtwerɛ adwuma o sa asɛm we ka hinta kakra yɛntwe adwene ensi bibi so unni gidie kɛseɛ paa sɛ ye yuma me yehuafo no to nkyɛn a kyɛ sɛ papa no ene ye bagina wonya hwo sɛ sunsum bi betumi aha adwene saa mum de sisia de mintu bi kyerɛ saa mu die ba yasɛm kɛseɛ paa asam de be ya asam kese enti ena de abedan Sompa Asem Mpe Nipa enti no sabre no ye akasa no se de ye pa asam ne puma sibre no would the point bi aba watwe ya adwene si so se binom afri Germany abeduru Ghana de a adenti no obi owo kuma se so no wontumi enkodi baabie pani wona menya adwene saa sisia me no kase ohun
me mani si ye me mani nyara ka 5 ye panipa na odan anu sisi anu oni Ghana sisi a and the idea we ba no ya friend born amani baby owo no enti we ono wa ha me se me ko sa place ni na me nkonko ye na nka me yenko bisa ho ne yenko hwehwe sa de ne wo ho na wono so no era na o ye konfo no sa de no na nka ya akosida ya na sa ekuda ye na aya bosu no mo ye sa ade no nti mi brande wa ka me 2 times se me nko ho na me fa sina bi nko na me na no yenko sire na ene nka sa na nko onye ibi ne nhwehwe mi nua na kira kwan sa na me bra pene no wo fra mi a woni mi aka eti unua pene no bibia sine so se mokosa abia no so a yebetumi ehu unua no mi do wakatem se me nko na me nkonko ye sa abia mi ne yenhwe wan kasa de wa adwena nko ho sa mu me de ma dwan nko ho sa na mu no ye friend mu me ne kasa no kire me se me nko ye sa abia susumu asam de edru babia ne kan no edru babia edne efri se honhom kaso de wo ya ade a betumi anante saa be bosumi be mienu kwa na onidi ekwam new otemase ono akasa betumi de wako hinta babia dasani bia kura fa wakura hu zo na ate wo no etipani ada na omientie na sopam na empo se kwasida atwam kuda atwam na sabe pradia sadabone a yade egu sanfre na nanom ensamafo se womra na asem bia si no se enokura atwam a ada na nimanimu ya akra no yenkosu nkyere na nanom kwai bi so na yemusa wo mo se enipa asomasia na wo benten yenhu no yehwehwe na firi wo mo ho ekwai bi so onye gidie se edne ne kyere ya no yekwa yebetumi ehu no bi mo de na ma dwen se awia na tamane na me se me nso metwa me ho kakra na dina ma dwen se mi a mekọ na me na nanom me na kotena sana kana be bia asem na kotu na nimu na yahwedie ebesi because of me brano cancer 2 times na kire me 19 dana me ye ma adwi enti se obra na twe wa adwi na si so no eduru baby ni akwaside ene dabi etesa esan samutisha ho nti no eduru baby amukogunsa esan ede bompa ye mam homo me ban se ye ko wa chekakra mum ye ko wa chekakra papa onya sure se eduru baby a sebe producer wo chima mpo wo de wade agya no na se bosome mienu miensantem se wonkotua ne sika ma no a woni gidie kase se wonwoma na kwedu baby a wonhwe ne yie mumu de se wodi wadwen so wo ho sa de ya na edu etumi ye sa mumu de but ye no aya na ye adwen fi sa nyoma na so ho nti no mana ye nkodi akire bebre ye na ye jae no enyanum no obi enko ho bi mi na me ko ho be 2 times bi pe every na me ko ho bi osi ade no pote no eyo papa busuafo no mo dia ho me papa no okoye sa de ni wo be bia to place na American no me papa no be okoye no kwa na ye maame na wo ho sisi a ono ne maame ena papa koye sa de no no sa maame no no abre won ko wuda da nti ne ba wo ibedi ni maame na de no ansa na ye be hu sa de we ti ne ba ne de ono ne baba ne ba maame ko no ko se ono so nyia ya brewa o ho sisi a okay sansa ode na wanyini kakra nti no mu hu papa kakra ne nante kakra edu dabone a sansa wono okoje na ade no na otumi ekogunsa edabone se de wo kano no ena misi satam no ye nyinyi ba no ye nimu hwi ye nimu ntino se papa na o ye sa de ne dia me hu bi sa amumu die me hu bi enti we ni kwa na me bra na de ne besi na ye ne me papa me papa ko wu na ntisa no wu ye enti na me papa ne kwa frim asa ne ye be hu sa de wu okay yemfa sa eho no ensuo na ebadwene ho akire because I was here ko ne ekohwe hunhum busa nananom de asie yemusa unua no ne manom nyina yesai esi me yiri no ho sisi ane de one ne ho nkwala miensa
ɛna saa ɔba baako no so wɔne na wo ntafo yɛpɛ mu deɛ nyɛmfa nyankora nyina wɔbɛyɛ 5 mɛma mmienu na ɛma mmiɛnsa na saa na yere no a wawo ntaafoɔ no na wonua no ɔne ne ntam ɛte sɛ wɔ nkɔdaa ne hwɛ mu nkɔdaa ne hwɛ mu no deɛ mefa sɛ ahokyerɛ kɔbaa ne nti ne nkɔdaa ne hwɛ mu no deɛ emu ɔden kakra me nua na ne hwɛ ne mu ɔden ɔde ɔne ne wɔ hɔ sisi akora ɔba hɔ sisi akora no ne hwɛ no kora nyinaa ɛden paa nti ne hwɛ ne nkɔ saa okay wonni mo nua ne yie enti no ɛkwan bɛn ɛna fa so a wɔne ntaafoɔ maame no ntam teyɛ ɛno no me maame wuye ya me maame firi mu na 2019 mu ya ni nya na wɔ yekrom atem odan akyase no ho aho ti me maame firi mu ya ye me maame yie nyina wie ya na ɔmo ntam sɛ da tete ya ɔde bɛsen kɔ hyɛ saa village hɔ no mu ya de saa de wi ya bɛn no na ne ti no ma setra no ye kama ɔne nya na ti me maame krom da hwɛ me maame ɔno kɔ hwɛ me maame ya kɔ fi me maame firi na wɔne ɔmo asetra no ɛyɛ kama pa ntɔkwatɔkwa sembia ne duabo sembia nim ɛno deɛ no mo timi maame ho ni ntino ɛntɔkwa deɛ o ma no mo kubi ɛnde no mo kubi ba te sɛ duabo deɛ obi bo mo bubu mo nua deɛ no deɛ ma nka bi so ankyerɛ me saa da okay na wankasa no sɛ o se odi wachi ɛnan te saa ɔno ne yɛ last born wadi one ne yere no entaafo maame no ntam asempɛn ɛno deɛ ebia ba na yaka bi pɛn deɛ he na emu ɔdene pa na ntiase anya adwuma ɛno no nyina no yɛ ɛma sɛ akorasɛm ya ɔne me yere yɛ wɔ hɔ sɛsi ne no mu ntam ɛwotatatam na yɛ ɔmɛfa ne kurom hɔ ɔkyɛ bi hɔ ɛne mɛka bebree mfa masem ne ade saa nsɛm tene de mama kabi pen enti sɛsia no entaafo maame ene menua ba ya wɔte studio ha no de he no di ka hu no a ɔware no anase one ne wo ye Sompa studio ho sisi de o studio is here no ono di ka hu no okay enti sɛsia no sɛ yeyi mu wanuafo no firi mu amoni abre no a abusua amu ankasa mo damu no so omo ye Jehovah Witnessfo sa so re be no omo ko omo te se omo de hye na yera no de na omo aka sesia no aka me mama no mo enan na wo ho na me ofa no mo so enan na wo ho nti me ofa no mienu de tabi omo ne din sa wo so omo wonkran don't friend you things also beside the aircon we but ye no mu nyina nhia faako entina se enwinwin se de ye be ye no we wa ha nti no ye nhia me ba akura me be me ofa me ma me mo kaitiri no aka no so ono we last o frame me kwa na me ka nyem se afa na me nam kwa so a me ba nkoko e no so kese me bidu a nti afa na me si fomu kwa de so asan de aje o tsenya kopɔ bo kwa na me tumi afrɛ no na de ho bia na ma kyerɛkyerɛ ni okay na cheso moni ankasa edi akyire pa badon okay anwumre medase enu kyerɛkyerɛ mu tie fa hye adwenim sɛ faako a o papa ekogina mo no ye bɛkɔ hɔ ne akobu samu amanebɔ why menzo medamase bebri ye bedase wokiti ne nwua pani na ye ne no atwetwe nkomo no enra na mebusa ne yire no enene na nsa mebusa ogidi yire ya oti studio se onim ne kuna busuanim enkonwasem ene abosomsem be ne wo fie ho ono de wantumi ankyere mene ne nwua no aka bibi akyere yen ye betwen adwene akoho kakra ama enwoma akonkan na esanse aboatatia betwa su a wona maba su ntino abusuakuo bia dawroma ena yitumi ede Asem Mpe Nipa dwumadie ede ebrawo 3A Herbal Center or the 3A co capsules Coco Master or the abedwa so na sadro we tatahwe wona wonum bi no yen yetumi di ho adanse se
Cocoa master no wodi ne master yo ampa efri se wonya nom 3 eco capsules ni bia cocoa no ankasa no wo hunu se asojafo bi aba fred ho ai wo se osimi eyi onwoma na wokro efri se 3 eco capsules no jojo no a wonum bie no edi adanse se cocoa na fifiri woto se wani so ayo wisi eduru ba bia wusisi no eye oya no 3 eco capsules obehwe na saa ya wo nyina atumi afiri ho epepi no se oposa wani na wani ayo wisi a cocoa na mana basa cocoa no ebitumi fifiri woto na ebi efifiri wo widiem tuntuntuntum nom 3 eco capsules ebetu ase na etu ase no na ama woni padua no so eyefe na eduru ba bia yenuanom eduru ba bia no mja wo nan ya na emoja efrimu eba ekoko no a ewo omoyam na papai na efam abaja na anim no yenom 3 eco capsules we nyina ebetumi etu ase ba bia tonro etunro ewo omanganem kumase nyina ubenya bi ato ewo kolinaka ba dania ba misie ba ne apidank ubenya 3 eco capsules enupa no bi ato na de atu koko ase 0546 107 107 0546 107 107 Joe Apau Electricals Abedum Kumase Joe Apau Electricals Abedum Ashanti na Joe Apau ena de woye bi aba na sa woya no enye fer signal cable sa signal cable no eba wo mam ha no emfiensie ni enkrafo ate so mfaso temafo ate so mfaso wo mahunu se signal cable no esanse Ghana wada no ogina so na wode ye signal cable se beboa na nyina mahoden kanea yetwe ebafie akoso bon kanea no signal cable timi no papa na sa signal cable no eyekopa woya na sedie esitie no se wode woya wufie a kanea no sedie power no esitwe no etimi entwe sa ebema electricity bill no aba fom na ne fom wa eba no kanea no so ebeso ne so no eye hyiren ema pania kura da fom wa utumi fa eye signal cable ena ye sansenkyere ne no na Joe Apau kofa signal cable ba ye no wo se ne buo no watete so ebo na watete so no kire se obehwe na waboa ema de hye wo asantemam ha obi a wo sifie bia no wo de signal cable wo ye fie no esanse wo ya bia nkane na wo dwaso no ahyehye amanfo fie amene wo aye mobo amene mo ha dan eno ti Joe Apau se signal cable ne pemprade bia de wo ya fie no age so oba na so ye brana kache ubenya bi ato wo se men kan cho so underground cables na transformers ahodo pi no aso no voto bi Joe Apau se men kan kire wo sa na signal cable no de eboa amefie no aye kama na wona wo fie esese no na se so behwe hu a wo mu nyina wo twetwe wo ya ne firim e de signal cable e na sa e wo ya eno e na aboa ama saf bre no efie esese ni nyina eto etumi etwa yeko Joe Apau Electricals yeko to signal cable na wotonton bob ahodo bia se wo de signal cable no etwe power ni wia na de sa bob no hihye mu a wan hweye electricity bill no beba no beka se nyo na aso ye wo se bra ne duduom obeto a obete beko ba bia wo de kono na wo de amawo na se wo ba na ka se Oforisuo Aboagye me ho na wo te sa announcement yi ene sa advert ya obeto so na ayefe Joe Apau na se menka nchosa eno tilatishin fo nyina no mwate dene efiewurafo mwate dene na wose Ghana Standard Board agi wo motum sa signal cable no magye atum sa ena Energy Commission enso agi atum eno ti obi obeto signal cable bia no wonto mra enyemfomso ewo Ghana efri se eno ena ibetumi asisi so pepo se eye Ghana woya yetumi edetwe anyina mahoden enkanea ompewe na apede he Japan House ewo PZ afamwo woni MTN abrosan no na edi ehwanimu access taxi rank denyame ubenya signal cable a Joe Apau akofa banu bi ato yemfra Joe Apau ewa homatufo we so 0246 9058 98 0246 9058 98 and 0543 934550 0543 934550 yakoto signal cable abadum kumase abadum Ashanti Joe Apau ere de signal cable abadwa so traders chako pada
traded chako pado ko sa pada we no enkane no ekwan nananom efa so esa yefo kekadru no na eyebidie oyam ye oya nananom sei yibidie no betu anu bonsu ogu so eno ena sabre no yefa tete atempo no so dia traded chako pada ena sabre aba eno ti se yam ene ye ya yanum traded chako pada se druba bi na wudro bi ena koda bi anom panimu bi anom wanom samen sanatwa fa so pangova na chechew na cholesterol no eye sade no amantinum asise no nom traded chako pada stomach cause anu nyinada se yanum traded chako pada ebeboa ye papa amanyoma akonka yi papa yenko na yenkodi enkomo kakra atama me ejira homa no so atama me otemeka memwadwo. Hello Majwa. Hello Majwa ujina so hello. Okay anoti yanum traded chako pada no dia ebabo ye ama yeyam keka ni nyinada yeyam na ye ni nyina ebetumi akọ anoti se yekọ akotwitwi yese na se yete ya duro no a yehwie traded chako pada ni bi na yefangu aduro no so ebemma yese aye fita anoti kidney no kwa ne duru baby na se de esi ebo no emoyi a traded chako pada ni num no ebetumi ama kidney no ejina suye na nyoma akonkai ede amaw asokoma mpon oni Pentecost asore no ena ebe ho omafo dodo no a ena edi traded chako pada ho adanse na ye kope traded chako pada ton na ato ede akoguye shop ode a Freddie Menseba Danny Heba Apidan Colina Keba Misty Heba ene Blessing Wokwa ubenya bi ato na uso utimi edi ujuma traded chako pada omafo dodo no a ena chiatum omafo no a eneto na utumi edi womu ejuma yefre womu wa homatrufo we so 0243943413 0243943413 yesi subiem 0243943413 ana 0260898914 0260898914 yenko asokoma pon yenko pe traded chako pada echira kwan na yehwe se yene majwa ogidi ewo yira wone ne wontafo no ebe twetwe enkomo onye ne ho ade na kwa bi so ye kasa ne yire no no a eyeye fi se wone na wo over 95% Ghana eno omo nye omo yire ho ade enso omo no omo na da so tie bia bon kokora bombrewa tetumi kan se yeye yehwe na enwoma tutomu a yene majwa emfa enko homa so enkodi nkomo dodo no a ena yene ogidi bra twetwe nkomo watwe ya adwene so asi bibi so omuna samoa yenyina ye tie sompa Oforisuo me dashi mejidi yese ebeda yatifo ni ahwefo mumpa ebo a mejidi yese na anu asemi baye obia eni di eche yenya course bebe wo fie no ene ipa bebe kwa fresh asem na kosisei omo pair resource a good resource makase Oforisuo ni panti na nipa ho me enche ke edu bema ke edu gas Mr. Saka baby a obi a ye chiao na ye cheche de man 88 fan club 1000 Berlin ne ajiamo mpanifo no ne omo maka nyina ye chiao bibia Oforisuo me gidi yese di panti na dipa ho enu nti na ye nyina no ya tempenten kwa ye hwese ye nwia bemen awatopia afajan ebehu bebe Sompa FM na kaka me kan se adu time a nipa bi miehu ya sante amane ne ya mamre ene enyamsom the way an esitiefa yenwa ba man one na kasa no ono ankasa de emse ne refi no ma bi onim de e wo no ma bi ho ani nwa pani na wa broche ne bie na ni so no ma bi ho ansa na wutie ne nkoma wodi a e kire se oni ne nwa no e ya adwen
Oforisuo nansan ya megidi yese asante amane ni kwase ye totwene e wo kwan bi so ade e friend se hu ana se wonfa wani hu se ye ka ho asem a ho asem kan de pa but ene de ne hu ene ye nwan bebre e ya yesem e wo sa no ma no ye nyini ye kra no sabe makase bi sen so asibi ye hu no ma bi kakra Oforisuo nansan obema bi na asif se okobo bi esu anase so ye sofo da ye mfa nkonsum I think se oko ofen emma se bi nyina beto dwa ama nsuo no efa no omo ye unless say do okomofen konfu okomofen no eni ohene eni mpanifo wo krom wo eya amamre ne amane atwa adwan obaje di se baabi a no mugina na omohwehwe nipa na nipa dosuko akọ ya omahu no omo ya amane ne amamre no se hwa na eden nipa ne hye dume bi ukoya santima mu a se obi kwayira wafuo mu a Oforisuo mpanifo si twene so na omo ya amamre ne amane na de akọ nipa na mpa ombekọ obo nipa de naba Oforisuo ye ne aye kuro ma sante achimdwa so ye nwa ba akọ de akora bi kwafuo na ode ne kwafuo mu no na ho ye forest a ya tete ama sebe kroma na ho na manfo edodidi edua nua na ode akora ne koye no edu tama mo ba fie na akora ne nka ne ho o hwehwe afuo mu onyina wa hu akora na oba fie akora ne di be na nsa sesan sa akora na koti ai e friend sen motia mojam junsom sa de wo ka obi to obeka se munyai ento edrumme bia mumienhwe ya mane ne ya mamre no yie wodi ya unyam som na wo som no som ye wo kasa bia ye friend bagina e wa santemamua a obi anim Oforisuo wo nipa bi wo ma wo manko a owo be ma ne wo minim se ko obi abade a momemehwe se ko obi ma na meto aso a mento aso okay kwaku majwa eye okidi ne yire ketwa no ne ye pese ne no twetwen komo nemum producer no ne twetwen komo yinti ne bi ensem bi ono so keka he ne hwehwe aye hwehwe no ne duso ibehu ba bi owo Sompa TV station the person who didn't come kakra why what's the your family who should hear more Sompa FM ne Sompa TV station okay the pacho who come ko do Gideon what's in can the pacho David what's in can che question be say me say mo odin e mo nya de na minimum be me ko na cho after every 2 years obi woni ne kitan kola nta fo na nse na che brother sound so kasa the asem ni bisa okay they want me to narrate a story and say about Bontia. I can't about me pesa no more than pesa how can I say something? You don't mean that when you come near me for the atafo but now so then it's now I say mama me be na tini pata ni come 5 years that is something na mama oh yeah the dance we don't go down there we see what we see afo this what we see afo ama bra me say mama o jana mama ni mama wu da me sa so na ho ma bo ma mu ye mama ni mama ya re accident say because you be once a way to ni mama ya kwa mama ya me bra mo say that would be the case here. I don't person who that never to come massive. And I'm not aware and now I about sabi or this saka massacre not having to she talk to our farmer. Yes, it's like say what it's a very not radio station I would too or some or two kind of say jam when you come on but so somewhere in the film or when I found out about could be sabi minute me for that is okay girl never any man here me come on the yet na me adom atete ma data me baby me start anya so me memu o dance nkwala ne mami me dey I say why you no me say odio mu so odio ngo me abra me tina so me twa mo ba say don't need to say please stop it for
fiancé ba kase bo bi to ha se ana ana no distract me sa Adwa I'm distracting Saturday. What is someone my people at Samas Bra? You know the free minsa, you know that they are free minsa, and then they know me walk my area. I don't know when I'm from the Hardy. I'm all the number of some fire. Adwa, not just one son or for man home. Me father Yare and a Jimmy 2G. And me father Yare said. Me mama shadow, me free Kumasi, me went to Kumasi Saga, we see a whole lot of stories. Oh, and I already away, and said that's another man to go on a ball on the first one, or Chimney Manta for the general and money woman me. What you say? Give the honor, moving on the sun is sending him, and Tadia says, and the says, school is a lot of animal. Now we have one of the brown and a peace of mind. Yamani Yamasuni, Yamani Yamasuni. Nana, Adwana, let us say. One in an hour home, and Sana Oko Sa, Lady our buy. Story with you, and then will be something. Maybe because you see, and me, not it's a fantastic. Okay, it's a fantastic one. We put up this round, the cheap by your store, the friend Gloria. Okay, that's the very other then. Okay, also Gloria. Mrs. Tanika Marinda, and a bra, not be 2 weeks file. And I'm a man buy it's not Bassantasi or Bassantas or Bamako. The son is saying, you know, yeah, well, yeah, tell me that. After the only, yeah, you feel one petty, someone petty. I mean, Santasia, please, you feel petty, and you're Bassantasia Duma. I must have fallen my father Duma. And I be beer or so once my panic for that with you, if you stop my bar on the floor. But I didn't know what the other was on. I'm not on the credit, and you say, Yahoka, every fantastic made a commando, and Petia in and out. Mr. Baroko Pukuari. Inside my school bar, the animal that command say about the same classes. And I'm the only who said, or Mama Forma, or Young Shares, and we didn't. So I said, if there was a son of friend, so the second higher than the two. If you feel holiday, be really deal. If you want to feel and never say, me and me opinion to was in the fear you'll be answering no question. It's the name of it now. I mean, it's not normal. And that's not saying. Every morning, I never said this card. I'm not becoming woman, you know, free promo. And I never have a peace of mind, a bra. Me tell me, I'm a Juma. Yes, say, me one of the offers, they tell me, or friend, they say, yes, I guess you give you a yard. And I'm going to get the who are. Many men are generally who are, and I'll have said, he said, I got some, and I'm see go. Video also, or beautiful friend, you may be said, only phone. Nine, I'm higher lady, in some degree, many every on one of the ones here put through. We want to come up to my plan, because I mean, men not that. You go forward that we come woman, I couldn't quit by force. I couldn't quit by force. 777 when you move. And I don't have a pint, and I say, some of that I ground. And you know, I was said, it's something going to be peace of mind. Or the one called Doban to a home. What you say? I'm a coffee. You could be in a fool. Come on. This way, in the diabe. I'm a Benny Aboagye. I'm a bar on the Bissau. I don't buy Bissau. I don't can listen to the police bank about the woman, sir. And you 1 hour about the limit. No, correct. I sound to be theatre. I don't only phone or sister, only phone. Ah, Mrs. Only phone, dear. And then Mr. Vincent, Brammy, Madame Kakayaman, Ohunia, you can go to me, Matama, catch and say you are Harold. What's a word? Many mamma used to 50 words at a moment. Oh, I brought him right. And he catch a girl and said, me to me from the phone, or the minister and Mamma, and the father sent friend. Because a room may be a same power. All respect will be so respectful. Oh, my God, about the neck, because you couldn't listen from you. It's me for I know to be myself. Well, my papa, I don't know. I said, yeah, I'm family. Sompa it's me to not phone from that piano. A friend girl, and I did not phone on my idiom. And I maybe said this and I say, well, here you say, we're trying to train your body so. And yes, I know about because meaning so pesa. And yes, Sarah, I know, Yari. Let me put you on mistake. What was I open the number of friend? And what am I the bonus to say? At the moment, so many men and what they did, one, and Mrs. Anna. And I made a minute, none of us need a phone is to be you. And I made a minute, the mental be sense in the hospitals you can. And you're saying, or still on hospital, a pharmacy dinner.
wako 200 cedis ana nika tete ne ade tia me line no me ntimi fra na ma no sati ase ko na nyane bia na me ma fra ma de na be di matem iti ade tia on fa line no en fra ono me fra de se mi se fra de bia me hu se ono no na o fra ni wo hu na be kan ana me de ade tia ma nte ne nka bi ma da ana me wo ha ana me tia ne san fra be se ya si video no wa ye na pa nko pa e wo kro no because kono de kono ti se omukomo strase kono ti se omukomo achiase kono du a kono de bro minister fie wo otumfo minister kun fie wo like every mo me bi fa be be so eti kono ni ana omo na enkwala mo ko de omo ni kuma sin to mo ni bebe ko se che na bra bi be fa ni ka che so ye so no fi omukomo e fa ni kedi na kono ayonge sa mi sayonge mi ni obi a wo ana fe de do amajo ya se ga we se okofa bibi wo fiaba onu ni bi enura ana bi no wo fa ensan frere se ya se obi afa radio station se we will check it was them na anye dia da dia metie no na ya se no bibi bi ono bla me kanya me hata se kan ma me opoka me ka pesa me ka tro no me ma me opoka me kete se ni si a metimi me kwa ken na se na me dia fom na ha na me to akoso e ma me to no ni da dia me te da inti me ka tro pa ne se o fa ebo ana o ti se me ti check area no and maka oba ha because when I saw I like o you be so friend me take care and o gone bread buy yesu makobi de ya adwuma no na nya sika enti say me ani me go me offer the performance enti me go me say kwajo e enta come me o ni ya go buy yesu ni din to be sound friend I feel that me friend no me stu na no me na ma mo so mu do mu twam e de na o mo so o de friend to mo do mo come adwa me who ne da me see about 2 years me 2 san ka se betna fie we mu 2 years any July ya me no ka se me be dey gidun wo nyesa me say 2 years ni e bra 2 years any July ya me no gina ni se me betna fie 2 years ni me fa me ni ko fie mu da ne ma ko sama o mo be so mu ku me ni da anti so me 20 me ko ma se me nya da you see awe be kan me to ka sa ko be kan chese 2 years ni so no so mu ni manta for ne da bisa ne se me ka online me ka duma oye se me ba ka ni sa se me se last year audio the phone friend ma me friend na ko se me aduma na for besi ne this is happening na jen kwala na mi di pa me se ne me se tara me se wo mu se na ko ni na de no ko sa se oba pa wa ya de na me bisa se wo manta fu o mo papa yi wa yira eno abe na o buama ye bia oni ni wa ka tro pay ni grapa ni nyamya no ka to se ni wa bia na de bu bia che obe mu basifo ni mu asesa se mi so gina basi nyamya nim so ni muwa ye de behwehwe ni ma no papa menka ne sa Sompa omna sanya for sure kwa so ni mu bia oba na ya odi woni mu ogina basi nyamia anim oba na kasa ko nyi ho ni mfiri ho ovoso ye ka no twede ye to ne hi ye pese ye ka kire oba no ana ye ka bibi kire ne se ya odi woni mu fo so ampa te se de wo kai mini wo de ni me gya na semoso se te sa de a tefo ntini ye ba se te sa de a se no oba wo ntafo na 2 years ni in fact set aside ya hadwen ana wutie ye maami ana ye nwa bai kasa ye besen minim se sa mre wutie onyi ya odi mfiri ni mo sa na meka che This is 93.1 FM ana ne nsem a wo ka no so se wutie ne set sa emu oya awo kwan bi so na edum be bi wo a nipa ye so na ewo ye mu no ofo so makasa asem se nyi obia ne sebe ye de bone di no obu ho a wo de bone di na sebe ni so na ewo no onfa nche woda makasa asemwe ye wodua bi wo ho a ampa nipa ne beko obedane ampa yaudi ewoni mu no se me de madane o ba ne so na ewoni mu no ekoda de ode ko enya adwuma da enu ti na nipa oti wiase a ade bi a wo ye bi so ye very careful oba na wo kasa sesi a no ode yaudi na e kasa so tie ne kasa na emu oya ipo se wo hwemu kura na de wo kan
na se kwan bi so kwa na ke be ka se kwan bi so no kono na ye first because of the working na abrabo hyase bia na obi a obe start bia no ye na mema no ye na ye ne oba ekokasa ne kropa ewu mu no ye na atams ye disie e wo kwan bi so eti oba ye oti hai onye ebone e na oba nso okasa nso nya ebone wo kwan bi so ne mo be ma na nkasa na nu kasa na akofo we yaba e wo kwan bi so ye fa no ntu baabi ye ba sere nwa ba no onyi ya odi mfiri ne mu o kan bibi se obesaman ne ade dabi yadwuma no nyeye no wokasa obesaman de but ebi abusua nanso ebase na abusua no mai kakakaka because ye ne kwa na yenye yabusua ni no se bi nyina ya tempenten kwa ene atiefu o mo hwe yen ye nyina ate asima ye pe ye ka se obi awuda babi enye abusua ni no ye kɔ no se bi nyame fa sama ka na ye de kɔ yo ubetuma konya accident e wo bi asem enti ye besre onyi ya odi mfiri ni mu na sem bi o kan ye bia no kwaso ne bɔ ne hina to da ni gya ho eno onim kwan ya fa so ti de wo ka no kwan bi so no esese ye tena se because kwan bi so no ya tena aka be ma de sebe preduasa wona hu oba no na ne kokasa aye na sebe japade afiri mu wutie oba yi ni nsem o kene so oba yi wonya hwehwo e wo ogidi aso anwan e wo ne side wa bre no e kwan bi so eti yawudie ena nyame ampata kwa na sebe akola yi row ntafo sebe nkura hwem eni bebi o mobeda obi kwa na adom no ena sebe eti yawudie bi ehye ni mu ene sebe ebeka se mina midi kan yayi masi nchen akofo oba afoforo enti saade no oba bi eni odi dondo bedi wachi se wayade enti yawudie bi ho enti yenwa ba wadaroma kwakoma to yam na yene asebe ogidi ne yene ni kura no ya fight f so se ye behu no na anya bia no nkura no ye hu ogidi yeso otenkwam na asumdue wo mu a nkura ne nyini a sebe ye ni papa bi e wopa ne mama achaw ana wopa ne ba achaw ye nkaya yenya yenwa titi edumwe bi no sebe kwa bi so ebeto dwa ti asa meka onu ankasa fa telephone ekọ ho e makopa ne machaw so ai ne mabone etietimi sisante mame wadaro maka wakoma to yam ofosuo na meka asem bi se edumwe bi ye wo kasa bi efe ne bagina ne ye se obi wa wasema wo oba nko anti mepe bema wo bema no awu obi won so wo oba no awu tie kogina na emom emu ayede no edumwe bi a ye nsaka ade ne wi a amu ayede no ya na ebitikam awo kwan bi so esunsun asem ne ye ka no ya besere wei mo obi amfa sabi ne gidie na ade bi ametwa asase mu mo ugidi a ugidi no ya no ya adwen but ekwan bi so foso ye besere ye wono ma bebre wo wiase a wanhwe ye nanamafo sabi ya nyini but ya de ye adwuma eni eku ye no ogidi asema ye kan woni ne yire na anya no baba ye ede ne ko ba so dwantomagu besi ne o ma fie ye besere du me bia ye nwa mema no so no ye tu momonefo a ne ye tu okran so fo ogidi life no sabi preduasa wutie de ekoso ya ne yiri ba ye akamu no kure oba ne kasa so akamu no kure wutim so no so ne life no ebibibi kakra ekwa bi so ebibibi kakra na ye bette ni nyana owo abrochire no wakasa ni nwa pani no wakasa wo onim de wono ne kopeja sa asemi baye asema ye ka ho asemi ye kura no afi na kin bi abiama yen ani na da ho awo kwa bi so wo se ne maame side de wonim ne mom ne papa ekoje no ma bi efri baabi enumu ene onya nkodai ye mu se papa no o ka bi chenkolai anade se okoye no otimi yesi anaze o fa ne biala na we ya ka no ye nwe ya ne kasai ene do wa brochire ye hwe ayese ukoto sanoma esi wunwa bi so a ka che sanoma so free so ye nim the next time no ebekọ na ye won sunsanso bi a ede wiase a omo aye nananom o mawu kọ no mo do mo kọ but efi bi obeduru ho no na mu nipa nyina ye basa ubekom upakom ye pa na no ma bi wo ho a esese ye enne no Kristo suma ba ye gitum enso na wo kasa asem wo ya obi se ono de on de sa no ma no won de wonyini ye besere enoma we aba no ye jaka se yanyini a ni nwia ya bebie nsem so no a se nansane na ye ka asemi na asem we metom baba betom hwese amanfo mo frɛ ye na no ye do mase obi frɛ ya chichi obi bo light po ho ya bona manawu ye timpenten kwa ye fa da ye ka se ya bo obi amanawi na yiri obayitia
the way o si jin kokon no ebo obirimu no na ahomete empire sese ye bɔ ne sɛ abrante na ye nyina ye hwehwɛ no sɛbe mpredo ye nyina no sɛbe ye behu no na ana ye behu no na ohome ana wote nkwam ewuo de obi anu asɛbe mpredo opewu because what nkura ba wiase me nura me bete sa asɛm no ana enne ɛna mbete sa asɛm sɛ da bɛyɛ se yɛse wawu ɛnu nti no bibusa sɛ na maame no de na mo ka kyerɛ but yɛne nyansa sɛm ne de mpanifo kyerɛ no wɔbɛyɛ sɛ satan ɔno nko abaɛ no yɛ ka bibi kyerɛ nkɛnɛ ebi kura nkokolapse to yɛ so ɛma no so akɔ asɛ foforo ba yɛ kɔ mu no ɔbɛyɛ sɛ ɛnyɛ ɔno akɔ so ne bɔ na nyina wɔn ne ɔbaa ne bɛrima ne te wɔsi nyɛ ɔno a hallelujah yɛ mmɔ mpaeɛ baabi agidi okɔ bia no sɛ wɔhwɛ deɛ ne nua bɛrima yi ka ɛne ne nua yi nkyerɛkyerɛ mu deɛ a na kyerɛ sɛ yɛ spirit bi a ɛwɔ ne so a wɔde ne nam makasa wo kuro bi so na hu sɛ sɛ bibodam ne bi atie si wo prɛko pa o obi de hye ɔno so sam na yɛhwɛ no ɛnoma ɛkɔ so wo wiase no wo fa wani kɔ so ehu nti yɛ kasa no are very careful ɛwɔ no ma bi ho asɛm a ɛda hɔ yɛ kan ɛyɛ ahomtesɛm maame so ɔde na wo mamu miɛnsa ɛmango a yɛ daakye bia nka ɔbɛte ne koko ɛna wasan ne maame nso awo ntaafoɔ saa Gideon yi sanke ye hu no a ye wasɛm bi a ketima na nsa nipa no wɔyi ye mpa ebo ne se be hu Gideon ani abusua ɔmo nka wɔ baa yi ho ɔbaa yi a ye ne kasa ye sɛ ɔmfa na koma to fam ne dia obetima ye ne sɛ ɛyɛ mpa ebo so obetima bɔ mpa ye so ye bibi kura ne se hwɛ ne so ɔka ho ne ye nyina kɔ hwɛ Gideon ne ehu na ɛyɛ hallelujah me maka me sɛ ne wo so nhwɛ wo ba wo se o ba ye oboni sei enti no ma bi sei a daachi bi wo be pa o ma chaw e wo kwa bi so enti Oforisuo me de masem ba wie okay gemfa enoma bi nti wiase se obi a wonante wiase bi ka hu se enoma wo wiase na we de atwatia me de me gidi a kire se papa no so okoji bibi wo ba bi ansa na nkura yi pie mu aba na papa nso wawu wase be ma so okọ so enti ye be hwɛ ni nua na asɛm na wo ka na busua ne mra ni ene obey nyina ntena se bebi omo koje saa no ma no ebi eno ma bitika mu ansi ɛna obehwe no ɛba saa na obetima nante saa nkrofo no mu nwo obetima nante a akɔbɛ saa ne nkɔkɔ o pa woni di opo anya because spirit bi na de ne nam ɛte sɛ okotia moji adwonsom ubenante obetima nante forest afuom wo nyina anso ni dida anso unwu da saa na spirit ne te eti ya besre obi anka na komanto ne yam ni emfa mpaebo ye ne yatiefuo nyina emfa mpaebo ni enhwe na maame nso anso ba nso nya abotre de ote yi sebe wo yo ba nso te bi kura na bufuo nye no sesei ene ye hwe de ye hwe ne se be hu Gideon no panifuo se ye pampataku ansa ne etwa dai abrechi bafo me da se abrotia Oforisuo bema asemo ma ne kula ya onsa da bia me kase akonkode ba akoye Nyankopon de sensan mema ni mu akotwe krayo ne atamfo yo pina na e de abre ma na so ni nyina mu no sese no ye focus pa no wo baabi a ye nua be ma no owo sese e de se de omra samoa e ka no na de ensem no sisi e kɔ no ene ye tie abrantie no ni nua no na ma ne bo a wo de abo ye nwumre no Oforisuo be ma ma dwene eye me se omo papa de na okoye ye no bagina na okoye ye no eno na ebia akwakofa saa na ma we se nyina ba ye possible ena ebetimi nsusu aba se ebia na ye de ni akoze na adwuma na wo ye na da me ka sagalam se no ene ma bi ti sese ya na ta akoso bu okrampa ye de ye pese ya mena mu so ye pese ye wono etimi so na enya sika obewuso mo koye na etimi tefa ba akoso enti ene ne brother na asem na ono aba be kyerɛkyerɛ mu no meme de ma adwuna twa akosi so se bibi ɛhyɛkyerɛ ɛwɔ abusua ne mu ne papa gina ye na wosi ye no akwa akɔfa ne ma pii na abɛnte be possible Oforisuo be ma efficiency 12 no ka asem bi enye ne honam ne moja na enyo enipa bi asa wote wa ya na de ahye wa adwem sa Bible ne se ye ne honhomo ahonbone ne mpanidie tumidie ne wiase sumu atumfo na ya na enya enti se ne ma bi ba se ya ma ye mfa ne trasa megidi ye se ne brother no panyin na ono wa ma no ne no na asem na waka no ye se panyin no ye bosom enya nwanwa se wono be kwa ye sa de na wie no na bi abrante na ba fie
enti abusua no momoden ase wonum nua panyin na woni ha na wa mo no ne na asem na waka no omuni akire na omonkoya saade ne mfiri ho na yemfa mpai bonso nta akire mi wo gidie kese se ye nua ba ma no ote ase onka baabi obesa ba ama yatimi akwa akohwe ne yade ama na se ne dadam na asem ba akomienu bi wo ho a enema entoto ye wa bla no no so na adwene no efa nse na ni wo ne ho so na ye behwe na enema nyina atoto ye se be ya akoma beto ye mo na atama me nso mesra no ma na koma nto ne yem minim se onam ya mu pa ade ya pa ne se we se ebia ma me ya wote ase no mo onu de de be ma ne be ka che se bia one first bia me ba be fa be ma sometimes o mo ba be fa kan che se bia me ne pe yi oba foforo bi hihye ho eti ma mi de sister ta ebo no so bo ba bia enye ono onim se ono so ne kane ba sister ta so be ma no na ma we se nyina bente no yen kan che se eyawo ne se bufo na ba be hwe mo ne yetwase eni kwan se bi krampa ka busuya no kwan bi so no o mbe bi sa se bi krampa ko mo de hye ne ma wo ho a because e bia 2 years ya wo ken setisa na che se 2 years no be ma ne mehwehwe nkwada no e na busuya ni bia so so mepe wo no mo ba no anasa mo ma na kira kwan so mo ye ntafo eti eba sa na bia asamasi afa na busuya mo ba bi sa me ma se bia mu nua ba na se ya na ese ekwa bi so na be ya bufuo kakra de ama wonte no wo so pe peace of mind ye nim sa ye to ya na sente no yesraw nya koma to ye mu na ye hwe fampai bonte eche do ka se migina basere nyankopon nim se onimu abia no yaw ene ode kasa megidi ye se wo hu se bia ma no susubuna so blagi dio da ha se no mu se sie ye bia ye se wa firi mu a obeba abesu eye nipa su minim say yaw do ode kasa sente no oma na komanto ne no omre yaw na se na ye nhwe kwan ye be fa so aye nyina no ye betimi abo no ntina Asem Mpe Nipa for ye ya no abi mu aye ka na nansane na ene so no ye setimu bi ye se ba bi otonfo bo ototo no anasa dwedwe na ho na ehia ni nte no ye sra no so nye na abusuafo no nko ye se de e wo se wo no ye se ba ya ye behu ye nua no fo so be mama me fama no sia me wo gidie pa se ye nua be man oda so te ase a omukwa ye sa de ne free ho a ye Sompa FM. Okay. Kanka. Nana enena ama mesua bibi wo abra me ne menua bai ne papa no a waira no ne nua pani no ko police station ho no. Wonim se picture na ye de to so no. Abraham me nsaka picture no police station ho no ma me de twe na yi no. Ne nua ne se eye ne bra na because oba ne de na se mpo na ye no kre se wa free mu a se obeka atwe ne simple sa no ya na edine because oba tan hwe kra na bibi ato no so ena bibisa ne se ye ne bra ne nie ne bra ne se ye wono ye ne nuana na se wadwe ho ha si wo se ye ne nuana na me se sa wo se ye me nuana di tikura se no ye me nuana na abra police ni no di picture ne kre mami san se mami ukunu ni wose da bi nyo na ye tie Sompa wose nyo no a we ma mi hu se sebe de wode na boa no nim kwan ekwan ya ye fa so yi oyi na no kase de wode na boa no woni nim kwan fa so yi kase free na no na ne etie ne se abra mami ka se enye ni kunu no wo cheche ne ne ma bia fe ne bra ne gina wo sa wo se ampa enye me bra na ha ehonom no ma mi hu se enipa ofo oba na woni ne da sori a oba no be hu kra chen wabusua na before say me to Asem no so no ho ata ma me nsem na wo kan ye no because bi wa say asori enkrofo asori fo bi na wo ye asori na time wo ye asori na sofu ni preach no akwala bi wa yesa kwasi Sompa no ketwa wa yesa kwasi Sompa akwana ha adwum yi ena onenam asori dem ho no enti onenam asori dem ho no sa se wo ha adwene wo kɔ ha no wo fa ha no chese wo ye dede this is 93.1 FM enti akwana no tu anamon se wo kɔ puppet ne so baby asofu no gina no preach no wo yes wo kɔ ho no anim ho no ma na fomu brim asolefo ni nyina se wo twea nankan obi amu nyina mo asori dem a BBC esi no nka wo twea no so je efin fa eno obi na atama ame no opese oka yes
na anya saa bema oni nikita enkola ntafo ede ba de ne besi a ka se minimu wanne e de boa no ena na ase wo kyena eye yaw ene enema bi ena eya ne ataka se bi se wo ntafo ne se wo nhwe enkola na eduru ba bia eya na ehun nsem ne doso pa sa ntafo ne se wo hwe wo mo wo mo ba sa si ne se wankasa wo hwe wo mo a wo ne ma mebebe nkoyie ena se mitie bema no ni nua na nu asem a o kyo se maami a woni ne tiwe kra no hwe a yeso wo hwe woni ne ma no kra nheda nkoyie okan se nkoyie na che se ma brantie Gideon na kasa no ablabo a wo bo atwe e ma ni mienu no ne yiri no mu mienu no menka ne sa so no obi a wo ba e ma ni mienu no enya ade a ese fata because so utumi wo ntafo na se ko be se mfie mienu na wani junction kwala no so na utumi didi da na chese niema bi eden etosini na memma madua ko ba bia na oye adwuma no tse de na enra na abrewati e ka no yes na dru ba bia ni pa bone fo wo adwuma mu obu on ma ne ye adwuma kwa na de wonam nuru so Sompa FM obi wo ho no mo a wone ne ye adwuma no amoye no enya wo dia enya ne dia obi dia still no wo de wonam ebetimi asi mebebe na asie ye wadwuma ifo mebebe a adwuma no omoye no obi dina fa baabi ama na yare abubu agu ho no because of position bi a ye de ama no nti obi akum obi ena obi kra so abo obi dam e wadwuma ho enti ho no mema madwan ko no nti mesra busuafo ne se edu baabi a omo nko bisam wadwuma mu ho no ana se bi a mpo se waye obi bone a abusua no kwohwehwe nipa no ho mpa acho na de na ne nua no wo abrochi no ka bibi se bosum wo fie ni ade a ebetimi asisa sanse tete no nipa mebrebe omo hwa sika eni abusua no sika ni abusua no obu ko no kra no a omo tume de abusua no enipa ko sisesika enti ubehwe fie bi onmu a enipa enkola nhyeda nim enso na sika wo fie ho pa omo mfeska nyehwe ubekom krankra enkola so wo fie ho no a obehwe na nkra na ewo fie no sepempeduasa ebinom aye ayalefo ni ade enti saa adwen no ani nua ne dia ba no I hope say eno so beboa na se eye no krese sunsun bi ena se pese fa no se opese ode ne komu na oba sunsun ni jano ne so oba o mani loto number na boys ayeshi se no krese sunsun bi na ye ne sa ne se opese wo kom no opese any den yo oba on fa loto number mla na boys ayeshi enti ye picture na edaso no yesre obi a obehu nipa bi a ebia ne niema no obi on ma hu se wabodam o shatare kama but oben no ansem kekan ni ade no otu se nipa we niema nkoyi no an se o report ama police station bi e ben ana se obetimi abaso mpa ha se kwa na o meyi asotwe na me de me wo gidie se papa yi onwi oti asena na me da ase okay enti ya besra busua no eduru babia nimdie ni nyansa nya media ma ye de adwuma no ukura be pon eduru babia na yo nwanwa kakra nene na nsami busa na yire no mesisu biem se enkonwa ene bosom enifie ho nyame ncha de ye busa ne nwia no watumi ama ye hu bibi entimi ankasa pa de enwumre de ho na ma adwene wo yenko na yenkoyimu ade yimu ade ne wie mo gidie kese pa se abrantie no ibehu no otete kumase ye ya esunsun abi otie no bi kro ta mo ho no a na so no obi fra wo manfo ani o ma hu no da biada enti ma me kwa koma to yem na ne de to so nyensa ya sa tabi asemi e de ato fidi kase we so ofiri kire ko no yesra wo soro mpa ye wo soro ahoden e wo gidie kase wo izu adom ba mam se a kira betem popo ye be de wate nyame ensa wo kunu no so wo wu a ba na no ka hon popo ye abadadadada ka wa koma to yem wate nyame ebeye ne ho sankire ni abe herbal clinic wo frew Dr. Professor B, Dr. Asem Mpe, Dr. Asagro, the sickle cells doctor, sana do dronwa efreno. Dr. Professor B say, wakwa ye brentum, wakotwitwa nu bina no. Nu hini no nyina botutu bi. Ni nyina ene se haban no, watete ni nyina bi.
ye dia duaba no ne dia haban na sa yade dia ya ne yenko Dr. Professor Abe ho ono ene de Abe Herbal Clinic aba yade a Dr. Professor Abe wo sanom enya asem keto akura wo se fibroid no Dr. Akacho say koboabu ho bra ne yefose kan enkoto yam anyintum yenko Dr. Professor Abe ho wo ba ma wunuru no na wanom na fibroid no anane umpewi na apedie hen Abe Herbal Clinic wo say henia padia yemra na so ye wo beboa wo sa ena gonorrhea no eno eye nam san yade ha adwenye papa bema won kase bema won kaja ni nyina ne se ade no de wo bedi nenso so no ebantumi emfiri muma Dr. Professor Abe say enkwamwa no ano ye mere bra no boost no emfama sa ena penis enlargement no eno so oguso amanfo ba no mo ba wote ho wo ye den diabetes hepatitis no yade otuase e de amawo wo twojonso na wa moawo atwemu moja no wo de befa ndom ni nyina ne so behu yade poten no otumi e de eduru akan Abe Herbal Clinic ne se meka chosa wo trada tanoso apatapa e ho huru wo ye adwuma wo manfo dodo no a na ebo mami abaso na nadia ba ko yem fense anopa no woni na yarefo nyina ebompa ye esre wosoro hoden osoro yaresa efri grupo twedi ampon ho sie dia duaba no ne dia haban no esa yade dia Abe Herbal Clinic se chana bra na yentu yade no ase emfamam tano so apatapa no site ho na mami abe wo a wo sa yade no 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08 yakota na so apatapa na yako mamia beho ni yakutu ye yadi asem 21st clinic wose waba no waba biduru waba ne preko 21st clinic say yade hodo pinu anu timi tu ase na yade bia ya friend sciatica no enu na ma 21st clinic wagintri ha e wo Ghana eni wiase ni abibi mama nyina 21st clinic eni am yehu yade bia se friend sciatica na sa sciatica no yeye papa wona wa yade sciatica no ho ato wo no e kire se sciatica no se e bo so a wa hwe ye kura unte wu unte kasa eso sisi e fa sremu na kokom akosu na ase eduru ba bia wona se otu pempem wani entrim yade untri no emu twa wiwim sciatica no wanhwe ye obeka so atie duru so anase atoadu sciatica ya papa ona wo no oyare sciatica na wo koto no ejuru ba bi akoto no waka ho water crusade so waka so wanhwe ye namu a ebetoa wo wo nananom ense do na empokura dodo na waka dem no sciatica ba ye no wapagya dodo no a efiri won yaresem ama otumi eko wonwuma so na laboratory ne scan fidia wodo pinu an wodo befam 15 branches and wo Ghana memha ye ko 21st clinic aso ye bia ni akotu ye yade ase ye to sciatica ase na yetumi akoyinwuma so abibidro so na 21st clinic wode sa na yade enye emrofo drobe debi efiri sa bibidro en ye di sayade ne tu yade ase ne nya brobia ewom yakopon ensa no sciatica expert and 21st clinic wo bo ase wo ho sa ena kumase ahanso so no sha overseas woni Alpha Radio no ene din hwe ni ben ho enka domete makaso a takwa dikofo dua enkokọ sunwane brekum wanchi tachima enkranza go so debi so dwabo so 21st clinic osenyemeni 0540 311 0540 311 Liberty Conference asedru hobiem Liberty Conference asedru hobiem wonderful yenhwehwe awurade ne trene kane na de aka nyina wo de bema yen eno ena Latin kasabeka cho se Timo Dei nusum sapresium s na se yenhwehwe awurade ne trene kane dia na Liberty Conference awie bremu entra ho Emma bonsam endokro sa wosika sem wawade sem ni nyina no wagye no watia so dabi woni tumi sa eno ti eno mahene yadubuache wose eye eda memrede di animu ya eye 29 July ya ne kropo twedi apoba se yadom empumpu na empunchire bi otamfo bonsam ede ato ye so wonnam ne mpai bone akonchire so yakopon nam na adom so ebe pagyan kodua ede afiri so ye Liberty Conference our Maranatha Evangelistic Ministry Hyper Road Adum eho
ena dwumadie we koso odofo bramie no mpaye ni mpaye na ye dwidwa mpaye efrise se wobetumi adi wotamfo so nkunimu a ano aduro nu ano ene akonkyene ene mpaye na dwumadie na Asem tripo a ye mede kwan se was a let my light shine enti so onsroman ebepie dia agye so kobɔ mpaye na sampaye oman ne yedubuache ena wodi animu edamemeda no manyoma etumi akonkan dana Hamilton anyomtuni a woba no kwami jedu anyomtuni ba kono no efe grace na ne de papa se anyomto eye empremie nu e won paibom dia singing is twice prayer enunti no sanyu tufowi yakuku daniel mintre a mu bepiem edamemeda wo mahanata evangelistic ministry high power the doom yakọ nyekohu nyankopon animonyam na your life will never be the same na enyoma enkonkai emfa emau liberty conference edamemeda ampaya edwa na nyoma akonkai 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 yeko na fe yekuti yafrefo ene yahwefo de krupo twedi aponam na adom so ebema nyoma akonkai ede amaye no hello good evening aba pa ma jo so din ba bia frefre but yeah me ka first week as yetiu hello Ovo yey mada jade weno hello udin baby afrefre good evening ma je Sompa nipa udin baby afrefre oh hello good evening oba pa udin baby afrefre Mary yentio na se bon pa se de ho papa no otenko ye dem pa gwata mo e bon pa pa okay hello udin baby afrefre pani That's a friend me Kofi me ka se fra be point Kofi yentio But Asem Mpe who Sompa na me pa chora mi gusa se nipa na wa era no what say we tuntun mofa ento TV no so o hwe Sompa TV no bi abehu no me wisuka entino enemi hu bi na minim we no me hwe TV na for radio entino oye tuntum tenten ne mama no so tre kakra tuntum kurukuru wa kakra me ba so die mi hu bi ne na no se e chete se e chewa no an ya na se cowboy wana se do mo de sele anyu ni bi enti kamo bi sa ni wife no se o tire dressing bi sana so se jeans na top na se mu bi ye fa wo number no na ya trizi no nyame adomo chena ifri se okay we will post office around the harbor enti se te sa de amisiano post office anyumre ya ai me post office wa nyame wo tumi me wo gidie se yo no obobo ba fie ko atade de ye tumi kasa atade a odi pie ye no na da sa be da so hye no bibia betumi asesa ye fa number no hello udin baby afrefre Zaka se la se ko jon kwanta ze mo so fina ko okay yentio ai bozo ye aja bozo pani pa na de tabe ni na ma bize asem na yo na wa me hu na tin ni so ni na mo fere no no e ya so me sie on sa so me ti o mo ni iri amani o ma be dia yo ho o ke na je se o be na ne firi ni tema ya yi ti so e se ko ti ka te ni ta sente ni o fi ho ni bra ka chi ni na bi ngi tia na mo ma na ma fere ni ka te go fo shi na se ni ti na san me yankopɔ akwa wa mane nim bia wo ina wo bia se nyani na papa wo de pempe mu no a wo ran ko da se mutio nti asem papa no ni e se sa de wo fi ade ti wo bi ka bu ti ba
you can look for the answer what it is. A bit less way to one of them. Mamma, and no one can account to it. And maybe you win issue. Fortunately, I was already out 1 year. If I was only up, because everybody was. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. I'm by so many make us a free one cheek. Okay, yet you. Yo, Papa, I mean, should have only do my more. Yes, your brother and your memoir. You will know. Finance some of on that month. I wish also almost a best of one car. My men of one element, and I'm more got to move it to the mock. I baby ever say, Mukoramoko training. Now you say it, must see that. Mamma was now. Okay, hello. Hello. Udin baby are free. Good evening. My just so about Udin baby are free. This free report. Patrol and by no report. Report highway market. Okay. No, that's told you remember I cry to Suman. Oh, no, ba, Uton Suman, Osha Jumadi, I was sent like a some pass to three. I'm a fan number, let me share day before and none. Abre and some pahadi for dropping cry Ibitriaka. Not of the airport highway that you are market out container being more than holding Emma, yet Busan said, no, what's a pen or Jesu. To me, your boy, Busan said. O kasano no kacha ni se omra na no se debi to da hodi ene ya me no kasa ene wa hu no ene ye hu no e wa abrepo ho a na ni chire be kuma se girls so o wo sample tem e bi wo ha chi o kotna o no ti hodi Sompa FM me wo gidie kase wo Israel dombe mo se o de na faso no betwa ne ho ahia ontimi fra abrepo tem o chena e be hu no Wachina ya deni baba fidie we so china kwa kuma to ye ma me wate popo ye na boaba no okay oba tinyame ya dom na china no anopa no oda sore ne ye ma na hunu a ma mema bi nyire no na efa no bra Sompa ha why ye besere opi wo sa akwa no so obia wo behunu bia no me wo gidie se Sompa Asem Mpe Nipa ya hwefo no doso kumase ha no ye ye otententu ye dikaka say you too fast or too far from and ye from Juma, ye from Juma, Itiana Jew and Tom my young quad chanopa. Yes, sorry, no, I will sing my results if you say, there toss me and send it. I will come me and half a chair and with diesel. I will sing a casachana. Hello, you do Hunofa, you do Hunofa, I'm but you have my 430. Okay, you saw no Yamini making a clear do. Yeah. Yay! Okay. Na original sesiano enyoma mi akama kakra de. Kofa, nyame adum ne mom paibo. Botom nyina ye ma. Na de boye de, na radi ni ma. Na yayi no o de baba da bay. Ofa na ka se na se hoya. Ofa. Ofosuo. Amo muna samu adi ho ya o. Onye mpa ma ka kan so tina smart yem. Tesa aponchina kasa no, watwa aduane ama no re. Kake nse misrada ma ita to game. How there issue na extra de ma me share. Ebe busumi aye be ti busumi de wogi. O meti min kawate. Adaro. Of the kata, it is the speech attack for the Judy. Papa, I'm telling you for the project the Fatabasha. So, that is so come. Okay. Papa, we can know in the bottom booking. Singaman, the other dam. Papa, we. Because okay, we are much about the never many production will be the many capacity. This is a papa, and maybe not the only time or the one. Say, body and nobody can. He any other about actually.
na enye se bi enya mpesa kwa mi ko kwa pasu afenya o kama shoda machi na mini ya owusu producer ni ya ki adu ya bari bari ya me ko ya ki adu owusu na ma na friend ni ya ki adu mo so be na mo ni kan ko abepo dance na o mi dey mo ma wa dey okay o sa be kan okay hello ofani Panipa udi baby afrefre Honorable one Asante be kwai asanso feyase assemblyman ala bajo che na tin be ma ba otio pa ofa e de mi nyoma be kana ni se sunta de intimi ko asem ma na nko ni kapan ni sikisu sia kwa tani asan ya le no kana ni sembe yama no amaye hu be ma no ayo so etie ni so bi ehu a information ni mla se be ya ye be to ye ala nko je che ma tin be ma ba otio pa hello Ofosu. Yeah. Good evening. Maje so Panipa udin baby afrefre. From Nicholas Makasa Takradi. Takradi fo nyina ho ye. I'm moving now here pa. Uko apowa ya chia papa ntama mame, papa ntama. Ewa apowa. Yo. Yetio. Hello. Udin baby afrefre. Ofosu strike ni afume masaba. Okay. Papia se media arewo pa na me ya kasa se abusiafo no ya tratra ma asema formasi. Nyame wotumi ibehu no. Ade kiza. Otuwa buchiri munim se wati se mo papa ya ade ma ade ndele be mako akoya amamle. Kezo no de ono tiga no ni abuchiri de. Yewu na motito wonum sa wa problem penyi wa ka chese ko na monko BBC ti ade glan fa gusiafo aka na monko ya ade me ewe baby ase ade na hanse papa na e yunu no na mo da so tito ndi gusiafo ndi ni nua no mo manimle so no ne ti anu ni abuchiri no me yesa ade a anu mo manimle de ni mpai bo so te chire be hunu. Okay, hello baby afrefre udin Shabo ase. Hello. Meet your papa ni. Senitevia. Obana o cancer. Wako no abrepona yampa. Okay. And anything is me friend mulai ya me friend busy. Oh. Yetie for dru baby a ekwa bi so mo ni ye. Ka was ka fa dropping because we were drama Sompa Asem Mpe Nipa fa dropping bra me hu no what utie me ko ya de o ma se o okay so no again e kan how dey akra guess won okay ma se guess o se fitafo bi wo e fa opposite o bo kra to bi o no down ti mi dem se da me say na sa tare na se no je e mo no kakra no san she sauce quite won e ti se da me ko dira ne ti me hwe no an ti joda no a o program o ban be me se me busy me e to pay free ya na me catch the my stay and then 3 days is come the friend no come ya dem fire actually crowd ka ta ka last time the friend man buy to jam pick and put them ko ho watchna ya hu no kura wie kira why? Okay, yeah, that's it. Hello. Yeah. Yeah, Joseph. Kojo ofo mi ancha munyina wo demo. Yende ma unse papa no wu ye be wu so. Me say etefo na mu fe no. Se de ye chiko ye konfo jana ye chiko konfo no. Se bi predator. Nti obi obe ne bo bu papa yin so no obi an tietie mo say mo mi ne omo ngada no. O tere mo na say. Ne kan bo ni o. Nti no omo ye na omi be ka se me nko an ntimi. Nti o prefer ni ka domo a. O me ke ni ho hia. Obi a mbbo na magada na se na ofumu abeche abehu no. Ana bona wa abeche ma yin pa. Mo gana ha. Bi ni mo papa di ma ko se bebi. Boy money. Obi a abeche kwa na o se pon ka kai mo. Nti en cheka on da se bre. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Ofo me pacho Emilia.
Oh, ma Amelia hot ya ni ambrent na yen check voices cry. Ai, ofo yen ni abema na asem no are ho anansa ne bi tie me da na mera ho. Anokwasem. Yen na aye bompa ye se bi hono na kaka me ka kire ntafo ma me ne se se BBC na se wan hwe na de bufo kasa. Ebedru baby na ye de sobo ba bebo. Obi nka se wona wa ma nipa na ira nanso nipa na ira na edi se bisa na de ekwan wo se ye bisa wonti yo nya kwanya na se fitikasi so wo be kasa na o ma obufu saa eba ne saa e ma obi ehu suban awo nti ese no enye se obi di sobo obo ne se wono na ama nipa na ira nti e pa ne cho kasa ya o ma na fama mra fom kakra. Okay, me maami owo me afiabo ahema nya me fa ne kransi o se abufu ba kan wano tum opekora nkasa fi se wan hweyi obekasa tia wo ferefo. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Tie Sompa. Me kaza free edi. Panipa yeti o. Me bi ali ala jabe me kaza free edi. Me ka adiewe ebi o wa yengin bisa minta samu seso na mingin but me boy dia sabe na tunda into ma ya dro yari ne nkoda ena omudi ko muku into muko ya mamre omudi ba sisi wa onu hu atono enti ma bi o wa yemfa dia grosa da won gidi kura no a na busia no mu de se busia mu ade nko ade a mamu njai ni sa mamu pandi agrota nti butia fonu omwana omaje papa mi na de na kotun ya da senya no shira. Okay, ahani ado afrani nyina besie me ka kire matiefo nyina se eduru baabi atomfo boro kwekwe no na ho hia no efiri se da no me busa abosom sam busa nkonwiasam efiri se bibi ensi kwa se yare ankasa pa no a ka won hyeda enko akirichiri sa enu tie nhye honso na bema no so a yene no di nkomo ninua no o mientene kan yenye nhyehyeye na yenhwe ne yenkogu nsama na nanom na de o se yitwa ema etifiri nani so no efiri se obi atumi afiri abrochimem abetna Ghana ninua ba no sunsunso bi abade a de toso miensani adetini afiri yani enko Trono akrase yefa kasa de makasa yefa nyame de nyame adenti ena me yaso yeden oba pa yeka yakomanto yem nyame be kire ni tumi nyame ya adom akina wate bibia bisi kina ekina de e wo se nyame ekasa ye ho evi se amaye kura no ye ni abriye papa kan akomanto yem wate abrotia Yesu we ne nansa so no sorry Ye nyina ye Sabranse ye pia ne nansa so ne no de beda Asem Mpe Nipa nti no ye nyina ye wogidie se 3 days die ye besie na wo setimi sina yakopon hye ne ho ani monyam nti sister Millicent ko akoma to yem ne ko hwe nkwada na ye didi wate na nso ukọ buhwe sesie ya nkwada no omunya ba bia omo be fenti ye didi wate nyame be kire abusiafo Asem Mpe Nipa dwumadiefo ye se yedam wase papa da ne da se de musise ye mu no na ye ka kira wo se bi nso a wo so wo hawo anase amane bi ament na se na emfa nhya wo ho na nya ho sa emfa nko wom eye soame ena ye wo Sheffield station no abro san ofri wa na okọ shell no ehwa ena ye wo anase frayama no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0552 09 5593 0552 095593 emu bia obefre bia na busua ye beje so wasem kra ha wo no ya pe anop mesibra e de amount. Yes, sorry, so Oforisuo be ma see you to happy birthday. Efa enkoma majua. Ene eye wa woda oso osre nyame pa na edema wo
oba ho ofefo nyankopon ma ade efe nko a na enhya wabrabo mu emma se twom nyame fonfra domo enko adomo tutu anamo siye no ma wabrabo enye fefefe etese enhwe emfa mountain. Happy birthday to you Yaw Osei Efri Oforisuo bema ho na me anka se me nua bema panyin oye nana ote adwase wo entotro so nana matankonwa sase so ote Atlanta Georgia nana mensa edi ni din bra panyin enne eye wawoda mesrenya mepa edema onyankopon koso a enya wadom oma na nimtie no enkoso nya kese ewa osoma na basa ne munye du emfa emma ono munyansa ne nimde se de osi ededom ohini Solomon na odibu ne man efihia dodo na no nyankopon emma wadwene nyansa emu edo esne se de awowe so na enema enkoye emfa ma oma onyicha hoden ene apomuden ewom. We love you so much we every ebusiafo ni nyina ho mensa families ene Bills families eya ma me kwadu ma me Rose ne being myself wahine ire ena yede Monty Briben yede sa na ye fro happy birthday to you na systematic say ye happy birthday efa enkoma onu ankasa ne yonko bremo we eye Rabbi Esther ohima Esther ne eye wawoda systematic say nka ncho so do papa ye oso osere nyankopon kwatenti ahoden ne apomuden wom ena ede emma wo se ho ofenti no nyankopon enhwe wa ho ofeso inside out beauty no na onfa enema febro so ena enhye wa brabo esuma yedie enye wo chefa na adom emro so enye wo chefa nte no happy birthday to you Rabbi Esther way Efri Systematic my own bro from Nkranza NKZ na MC1 okunupadani onu akasa de babema ne eno no so enya emfinhia ennan akwa ho se ne situ enhwepo osia kotei Joseph dodo na friend no nyankopon adamfo nyankopon adamfo ne eye wawoda nti no nyankopon ayi wadamfo ide mesra ne se ne ma pa bia wase wode domo emu abrabo ne sipi na esita no nyankopon emfa ennomo nyankopon adamfo nyankopon nya wadomro so oma unyansa adom emro so ya won so abrabo emu betime de akonkan o papa Mr MC1 okunupada ni ose odo papa yente no nyame famfra domo enko adomo de de twato ya Abigail entry boss yakon MC ba ko pe okunupa ose yemfa happy birthday emfa ma nyankopon koso nhraw no dutu anamo NCB kron emfa ma. Okay enrada na ye nana aso birthday nana fusu sapon dama hene ne ba wo de to ne mame nimpon eno ti ne mame ohema birthday enra na enne no na osi ade nimfo nyine to so enso mfo nyine no antumi amedu enti nana so ye man happy birthday enye Asem keto akra eno ti ha na ebrebe ma de Sompa Asem Mpe Nipa no ebisi yeso de no House of Faith Ministry Reverend Nicholas Safo enede nyame asem emu champa ede ebre ne ebeja ha kono Mompike Pastor Ken enyom papa krache ene eja ha ede amano na ono ena ebeje House of Faith Ministry tata na ode omu akọ ejana hingwana nim efrise krokromoti no ntimi za mopo kurupu twedi ampon sa krokromoti no de obetumi amu hu Reverend Nicholas Safo a free House of Faith Ministry Osei Aboagye ne mapamfo yakramo yeko long time.